laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام وأسلم عليكم بتسليمة الإيمان، قائلا لكم حبا واحتراما: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذا اليوم الشريف، في هذه الساعة المباركة، بعون ربنا تبارك وتعالى وبتوفيقه، معنا هذه القصيدة النفيسة المليئة بالفوائد، التي تعد من أبرز كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. قام بنظمها الشيخ العلامة الفقيه المحدث أبو بكر ابن أبي داود السجستاني عليه رحمة الله جل وعلا. ذكر العلامة في هذه المنظومة المباركة نقطا مهمة جدا من أبرز نقط اعتقاد أهل السنة والجماعة، التي خالف فيها أهل الحق والأثر سائر فرق الضالة المبتدعة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفهمنا هذه القصيدة وأن ينفعنا بها
وينفع بها جميع المسلمين والمسلمات، وأن يجعل هذا العمل الطيب في ميزان حسنات الشيخ يوم القيامة، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أري يتا الله سبحانه وتعالى كانكو الله تبارك وتعالى handudo e yettore nden o foddi e mayre nden seedo wonde rewetedo e gonga ala handudo e dewal foddi e maggal sina kanko Allahu tabaraka wa ta'ala goto. nden seedo wonde nelaado Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko be jihabe makko kanko Allahu azza wa jalla, ko be nelabe makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala. den toro jomi meden tabaraka wa ta'ala yo beydu mantore nden e mabbe e kisangal kambe e yimbe der suudu mabbe e dendaningal sahababe mabbe ben e kala neddo jokkudo goldo lawol mabbe ha nyalande dargal. ara yeso dum hiden salmondira ngodo salminago islam. aray ko hikki don e galdo nyallal teddungal e odo sa'a mo tawata ko wadaado barki e morde e moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala e hawrindinande makko eden wondi do e deftere nde tawata ko yuɓɓande, deftere nde tawata ko jeyande ɓurɗe ɓangude e defte jantiɗe finde ahli sunnati wal jama'a, nde tawata ko yuɓɓinde ko oɗo karmokojo mawɗo, karmokojo tiiɗuɗo faamu, andunoɗo hadith, woni ɓeɗo maketeɓe Sheikh Abu Bakrin ibnu Abi Dawud as-Sijastani. ɓeɗo ko ɓiɓɓe oɗo imam Abu Dawud sahibu sunan, e kañum sheikh o woni Sheikh Abu Bakr ibn Abi Dawud ɓe jantike e oɗo qasida maɓɓe woni al-qasidatul ha'iyya. ɓe jantike e makko toɓɓe ɗe tawata ko toɓɓe himmuɗe moƴƴa, jiyaade e toɓɓe ɗe ahli sunnati wal jama'a ɓe lundi e muɗum. ɗiɗo feddeji ɗi tawata ko feddeji majjuɗi, woni ɗiɗo feddeji ɗi tawata ko feddeji yimɓe bid'a, gila e jahmiya, kañum may mu'tazila e asha'ira e shi'a ar-rawafida, kañum ma e feddeji ɗi tawata ko feddeji ɗi wona ɗiɗo jiyaadi min firaqi dalla al-mubtadi'a. waɗi si tawi no hanani goto kala e meɗen kaw eto moƴƴa o faama ɗum ɗo, o fiɓa ɗum ɗo. en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo kanko Allahu azza wa jalla o faamin en koko kamɓe ceerno on ɓe janti e ndeɗo deftere. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala waɗa e yimɓe ɓe tawata ko yimɓe nafitorayɓe ɗum ɗo. ɗeɗo golle laaɓuɗe kadi golle labaɗe o waɗana ɗum ceerno on ka mandakke maɓɓe moƴƴo nyalande zargal nyande tawata neɗɗo on nafatamo nden nyanden hay e hunde siwana si o ardi e ɓernde laaɓunde e golle yeɗɗuɗe. Allahu tabaraka wa ta'ala yurminimo e hoore ɗum ɗum. aray kamɓe sheikh on woni Sheikh Abu Bakr ibn Abi Dawud as-Sijastani, en jantoto seeɗa ko yowondiri e fiyake tarjama maɓɓe insha Allahu jalla wa ala hara ko raɓɓinɗina.
si tawi hawri en ndaari wano inde maɓɓe nden kañum e dambe maɓɓe ɗen e jammore maɓɓe nden nde ɓe lolliri nden mana muɗum ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu huwa al-imamu al-allamatu al-hafiz sheikhu bagdadin abdullahi ibnu al-imami abi dawud sulaiman ibn al-ash'ash abu bakrin as-sijastani ɗum ɗo woni ko yowondire fiyake inde maɓɓe nden ko ɓe makete ko abdullah ibnu abi dawud aray kuniya maɓɓe on ko ɗum woni abu bakr haray dambe maɓɓe ɗen ko ɓe jeyaɓe e yimɓe bagdad woni irak e nde ɗo nokkure wiyetende as-sijastan aray ko baabe maɓɓe woni ɓe naneten ɓen no inne ka karmokoɓe hadise ɓen rawahu al-imam abu dawuda fi sunanihi ko baabe maɓɓe woni sahibu sunan aray ko yowondiri e fiyake wiladatuhu jibinede maɓɓe kamɓe cheikh aboubacre ibni abi dawud ko ɓe jibina koye ndeɗo nokkure wiyetende sijastan ɗum fi sanati 30 wa 200 koye hitande nde tawata ko hitande 200 kañum maye 30 ɓaawo firgu nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woni ko ɓe jibina ɗum waɗi si tawi ɓe jeeya e ɓattiɓe ɓen ɗiɗo gireli ɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam jantino fi muɗum wonde ko kanɗi ɓuri moƴƴude e gireli ɗin ɗi dendagal majji e nder mofte maɓɓe ɗen aray ko yowondiri e fiyake nasha'atuhu wa talabuhu lil ilm bi ma'ana needi maɓɓe ɗin kañumma e yaltugol maɓɓe ɗaɓɓugol gandalngal karmo koɓɓen ko janti fiyake maɓɓe on e muɗum ko wonde safara bihi abuhu wa huwa saghirun min sijastan yatufu bihi sharqan wa gharban bi kharasan wa asbahan wa baghdad wal kufa wa makkah wal madina والشام ومصر وغيرها يسمع ويكتب واستوطن بغداد بماكي وند باب مأبه وني إمام أبو داود يلتدون مأبه ستودي مأبه كانيوم شيخ أبو بكر ابن أبي داود تيونتما كو بفايكو ونو تسوكو باب مأبه يلتدي مأبه يادي مأبه تي هيوده tawi ɗum ɗon fof ko fi ɗaɓɓugol gandal woni ko yaltini ɓe no jeeya e ceyɗe ɓe jindiɗen ɓaɓe iwi sijastan ɓe yaari hedde ka funnange kañum may ka hirnange ɓe yaari terlen ndeɗo saare wiyetende kharasan ɓe yehi e ndeɗo saare wiyetende asbahan ɓe seeni kadi e ndeɗo saare wiyetende bagdad ɓe seeni kadi e ndeɗo saare wiyetende kufa e makkatal mukarrama e madinatu nabawiya kañumma e sham ha misra woni égypte ɗo e ko wona ɗeɗo ceye tawi kamɓe cheikh aboubacre ibni abi dawud fewndo on tuma koɓe payku wonno tawi hiɓe heɗade karmo koɓɓen ko jannata kon hiɓe windude kadi koɓe wonno e ɗettude kon jungo kañum ɓen ɗon karmo koɓe wa kana أول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي نجيها إكرم كوجو أرانو مكان شيخ أبو بكر بن أبي داود بأتي هذا درس مودم بجنجي جنغو مودم oɗo karmokojo mawɗo yaajuɗo gandal moƴƴa mo tawata hino inne Muhammad ibn Aslam at-Tusi oɗo non karmokojo ko karmokojo mo tata harino marno gandal molanagal oɗo waɗi si tawi babe maɓɓe tigi weltori ɗum moƴƴa woni Imam Abu Dawud
tawi ko fi honɗum ɓe weltori ɗum ko sabu tawde oɗo geɗaljo maɓɓe ko atti heɗade darsu ko immorde oɗo karmakojo mawɗo oɗo karmakojo tedduɗo tawi kadi si tawi tarjama geɗaljo maɓɓe on no waɗede ɗum ɗo windete e tariha makko o wonde ko oɗo karmakojo mawɗo o atti ɗettude gandal e jungo muɗum andi ɗum ɗo ko hunde nde tata ko molanade nema mo tata ko nema tiiɗuɗo eɓe jeyano e karmakoɓe ɓe tawata ko ɓurnoɓe marde haqqille hunjagol kañum cheikh aboubacre ibne abi daoud on waɗi si tawi hawri kamɓe cheikh aboubacre en hoore muɗum no jeeya e ko taalibaɓe maɓɓe ɓen filli e maɓɓe ɓe marno taalibajo goto no maketeno abou hafs ibnu shahin oɗo ka jantagol fiyake tiiɗugol hunjagol karmako makko o maaki wonde amla alayna ibnu abi dawuda sinina wa ma ra'aytu biyadihi kitaba innama kana yumli hifdhan kana yaq'udu ala alminbari ba'dama kabura wa yaq'udu dunahu bidarajati ibnihi abu muammar biyadihi kitab fayaqulu hadithun kada fayusarriduhu min hifdhihi hatta ya'ti ala almajlis no jeeha e oɗo talibajo maɓɓe ko janti kon woni e oɗo wiyeteɗo abou hafs ibnu shahin o inni wonde ibnu abi bacre menen ɓe sifanike men bi mana ɓe lintanimen hadisaje ɓe jangnimen hadisaje ɗe tawata hari ɓe fitotoɗe woni mana mum ɓe diktaynoɗe woni e nder duuɓi ɗi tawata ko duuɓi ɗuɗuɗi tawi e nder ɗum noon fuu mi yirali ɓe deftere hay wotere nde ɓe udditi ɗen hadisaje ɗon fop majje kaka hoore maɓɓe woni ko ɓe ittaynoɗen kaka hoore maɓɓe woni ko ɓe ittiɗe ɓe janti nde yawno ha ɓe nawyi ɓe marno geɗaljo maɓɓe no inne abou mamar on ɗon arayno takko maɓɓe tawano jogiti on sati ɓe janto o winda ɗum waɗi si tawi eɓe jeyano e karmokoɓe ɓe tate ko karmokoɓe ɓurnoɓe hunjade ɓurnoɓe andude gandal ngal tawata ko gandal hadis ko waɗi noon hadisaje ɗe tawata ɗe ɓe jangunoɗen wona ɓe makiri noon kamɓe tigi ka jantagol fi maɓɓe kamɓe cheikh aboubacre ibne abi daoud ɓe maki wonde no jeeya e ko ɓe ɗetti fewdo ɓe hewtuno e nde ɗo saare wiyetende kuufa ɓaɓe hewti e nden ɗon saare e nder kuufa ɗon kamɓe cheikh aboubacre ɓe wonduno e karmakojo goto no inne abou saidinil ashaj oɗo ɓaɓe wondi e makko ɓe janguno e jungo makko ɗon hadisaje ɗe tawata ko hadisaje hewtude 30,000 mana muɗum hadisaje guluji 30 ɓe jangi e jungo makko ɗen ɗon fof majje ɓe hunjiɗe mana mum ko ɗum woni 30,000 hadis ko ɓe jangi e jungo makko ɓe hunji si ɓe eggi e nden ɗon saare ɗum waɗi si tawi yawri ko karmokojo mo tawata ko townoɗo alluwal moƴƴaka hedde hadis no jeeha eɓe ɓe janguno e jungo muɗum woni ba'du mashaikhihi ɓe janguno e jungo babe maɓɓe woni imam abou daoud ɓe janguno e jungo ahmad ibni salih ɓe janguno e jungo muhammad ibni bashar ɓe janguno e jungo e amr ibne ali alfallas ɓe janguno e jungo muhammad ibni yahya adduhli e ko wona ɓeɗo amma ko yowodiri e fiyake ba'du talamidihi yoga e janganakuɓe maɓɓe ɓen yimɓe buy janguno e juuɗe maɓɓe kamɓe cheikh aboubacre ibne abi daoud no jeeya e jangunoɗo e jungo maɓɓe imam ibnu hibban sahibu as-sahih andiɗen nana ɓe inna rawahu ibnu hibban fi sahihihi ɓeɗo janguno e jungo maɓɓe no jeeya e jangunoɓe e jungo maɓɓe abul hasan addara qutniyu ɓeɗo kadi janguno e jungo maɓɓe no jeeya e jangunoɓe e jungo maɓɓe abou hafs ibnu shahin e abou ahmad al-hakim e abou abdillahi al-imam ibnu batta sahibul ibana ɓeɗo kadi janguno e jungo maɓɓe wa kadhalika sahibu sunan woni al-ajuri imamul ajuri
ɓeɗo kadi janguno e jungo maɓɓe ɓe andino jeeya e ko andirte e keldugol karmokojo e tiiɗugol fiyake makko tawde taw o heɓi taalibaɓe ɓe tawata ko taalibaɓe yeɗɗuɓe hara taalibaɓe maɓɓe ɓen si a yi'iɓe a taway pellet ko taalibaɓe ɓe tawata ko towuɓe gande ko taalibaɓe mawnuɓe moƴƴa aray finde maɓɓe nden aqida maɓɓe on kamɓe imam Abubakar ibn Abi Dawud finde maɓɓe nden kamɓe ko finde nde tawata ko aqidatu salafi ashabil hadithi woni ko ɓe wonno e muɗum no jeeya noon e ko ɓuri seedade ɗum ɗon oɗo kasida maɓɓe tigi e hoore muɗum se ndaarimo o seeɗoto wannon no jeeya e nusahuji ɗi tawata ko bindi ittaɗi e maɓɓe kadi e laawi go ka sakkitode kañum oɗo kasida kaɓe janti hollugol wonde ko ɗum ɗo woni finde maɓɓe nden kala manin neɗɗo mo tawata ko neɗɗo ittuɗo e maɓɓe ko lundi ɗum ɗo haray kanko neɗɗo on o feni e maɓɓe ko ɗum ɓe maaki e sakkitode muɗum e bindi goo ɓe maaki hadha qawli wa qawlu abi wa qawlu shuyukhina wa qawlu al-ulama'i mimman lam narahum kama balagana anhum faman qala alayya ghayra dhalika faqad kadhaba ɓe maaki wonde koko yiwɗon e oɗo manzuma e oɗo qasida min ko ɗum ɗon woni konngol angol ka finde an ko ɗum woni konngol baaben angol kadi woni imam Abu Dawud ko ɗum woni konngol ceernoɓe amen ɓe woni karmokoɓe amen ɓen ɓe jangi e jungo muɗum ɓen ko ɗum woni konngol karamokoɓe moƴƴuɓe kadi ɓe tata meyi aali ɓe ardiɓe ɓen kono noon ko ɗum ɗon yotti e amen ɓe maaki kamɓe imam Abubakar ibn Abi Dawud wonde kala mani wowluɗo wi'i mimmiɗo fiɓi goɗɗum go ko wona ko ko woni oɗo kasida haray ande o feni e hoore an ko neɗɗo mo tawata ko o wowli ko wona gonga aray ko yowondiri kon e fiyake defte ɗe ɓe windi buy wona imamu Dhahabiyu ɓe fillori noon fi maɓɓe ɓe maaki ɓe walli fi ko ɗuuɗi wona as-sunan wal ba'th wal masahif wa shari'atu al maqari' wan nasikh wal mansukh e ko nandi sifa ɗin piiji ɓe walli fi ko heewi e defte ko yowondiri e wafatuhu feƴƴingol maɓɓe ngol kamɓe cheikh on ko ɓe feƴƴini ko Baghdad e nder saare Baghdad nden ko waɗi ko ɗon ɓe hoɗuno ɗum ko fi shahri dhil hijja sanata 16 wa 300 ko ɓe feƴƴini ko e lewru ndu tawata ko lewru donkindum ɗum ko e hitande 300 kañumma e 16 ɓaawo firgunelaɗon alayhi salatu wassalam woni ko ɓe feƴƴini aray noon ko ɓe wuruno kon ko duuɓi 80 kañumma e duuɓi 7 ɓe wuruno ɓe acci ɓaawo maɓɓe ɓiɓɓe tato woni Abdul A'la e Muhammad kañumma e Abu Ma'mar wiyeteɗon Ubaydallah woni ɓiɓɓe worɓe ɓen ɓe acci ɓaawo maɓɓe ɓiɓɓe suddiɓe kadi jowo Allahu tabaraka wa ta'ala eɗen toromo yo kanko Allahu jalla wa ala o waɗanɓe kamɓe ceerno on joddi maɓɓe ndin aljanna firdaus enen kadi o waɗa en ɓe tata ko jokkayɓe ɗiɗo laawi maɓɓe o hawtindiro en fo meɗen ka aljanna makko wiyeteɗo jannatal firdaus aray oɗo qasida maɓɓe qasidatul ha'iyya no keli go si tawi en daari ko ɓe innata ko manzumatul ha'iyya o ko tawata ko yuɓɓa ɗum e andi no woodi ko tawata ko sendi hakkunde ko jantete fiyake innugol urjuza kañumma e ko wiyete e manzuma si tawi hawri wiyama urjuza no anda wonde haray mana muɗum ko gimɗi woni ko yuɓɓa ko abiyatiji woni ko waɗa kono abiyatiji ɗin tawayi awakhirul abiyat ko hurufun takhtalif bimana sakkitode abiyatiji ɗin ko hurufaje ɗe tawata hiɗe luutodira
fowna hurufaje gote woni ko sakkituri sen dari wana odo urjuza woni urjuzatu sullamil wusul ila ilmi al-usul onon nden andi sen dari en tay gimdi din fowna hurufaje gote woni ko sakkit amma non si tawi jantama fi manzuma on do wana manzumatul haiyya ma manzumatul mimiyya ma do manzumatu annuniyya ma manzumatul lamiyya e ko nandi sifa dum don haray maana munun sakkitode awakhiru abiyati jidin fu ko harfu goto woni ko sakkitori hay si tawi ka windugol kitabatan wana kanyum harfu goto on sakkitori kono qira'atan wa sawtan ko harfu goto on woni ko yaltata yonno sinama manzumatul haiyya ko sabanede mattawde bawo sakkitore kanyum abiyati jidin gimdi din fop ko odo ha harful ha'i woni ko yaltata min se ndari do ha yaltoya jangugol ngol ataway ko ha woni ko yaltata odo harful ha'i sabu dum wadi hasinde inna alqasidatu alha'iyya wana imam ibn qayyim aljawziyya kambe tigi be jogiti koko wiyete qasidatu annuniyya alkafiyatu shafiyya on don qasidatu nuniyya ko nunu tu woni ko ko abiyati jidin sakkituri Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah be mari manzumatu allamiyya fop ko laamu woni ko sakkitori e ko wona dum do e deftere tawata ko wadare e kanyum on don nazmu aray ko en faamu ko hondu woni ko faanda be maki tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bikitabillahi was-sunani allati atat 'an rasulillahi tanju wa tarbahu dido abiyat jididi kambe cerno rahimahullahu jalla wa ala be banginani en e majji ko mawni dum woni honno mana munum masadiru talaqqi inda ahli sunnati wal jamaa bulirde longina gongol ka yimbe sunnabe ay ahli sunnati wal jamaa ko honto be dettata diina mabbe kan kambe ko honto be dettata aqida mabbe o woni finde mabbe den ko honto be dettata dewe mabbe den kambe ko honto be dettata jikkuji mabbe jin ko honto be dettata gollode mabbe den maana mudun diina mabbe kan ko honto woni ko be jogataka be maki tamassak jogito bihablillahi boggol allahungol wattabi'il huda jokka pewangal wala taku bid'iyan wata lato de bid'a yankejo la'allaka fi an tuflihu ya'male mana munu odo tamassak yani si inama at-tamassuk wana Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahum Allah be makiri non ka sharhu mabbe wadi be sharhine e deftere be inninde at-tuhfatu as-saniyya bi sharhi haiyati ibn Abi Dawud as-Sijastani wajiha e sharhu no be kadi ka arande lawol Imam as-Safarini be sharhine be noddiri sharhu mabbe on lawaihul anwar as-saniyya wa lawaqihul afkar as-sunniyya bi sharhi qasidatil haiyya li Abi Bakr ibn Abi Dawud ala aqidati as-salafiyyati al-athariyya kambe Imam as-Safarini koni be nodditiri sharhu mabbe on
نجيها كدي شرح بده العلامة صالح ابن عبد الله فوزان الفوزان حفظه الله جل وعلا. كما الشيخ عبد الرزاق بماكي وندي أصل التمسك في اللغة هو الأخذ بالشيء والاعتصام به. ما نمودن كوني أصلي التمسك كهال عرب كوني الأخذ بالشيء جوجي تقول هونن والاعتصام به هوي ترغل هونن. ما نمودن جوجي تقول هونن فنو إميره ونبي ماكي تمسك جوجيتو harana jogi tande sama kalare ko jogi tande sobe bi hablillah odo hablullahi boggol Allahu gol yani jommeden tabaraka wa ta'ala no janti fi dum ka qur'anare makko o wi wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ondo non hablullah karamo ko benno addi firoji buy fi munum ka defte tafsir sendari wana ka tafsir imam al-Qurtubi yi kongudi di be yeggi sendari ka tafsir imam ibn Kathir yi bal sendari ka tafsir imam ibn Jarir at-Tabari yi kongudi ko be eggi ton wana imam ibn Qayyim al-Jawziyya tigino eggi kongudi buydum ka deftere mabbe wiyetende as-Sawa'iq al-Mursalah kono wana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kambe ko be firi kon odo hablullahi be maki hablullahi ko kitabuhu ko woni boggol makko ngol kanko Allah jalla wa ala ko deftere makko ne wa'tasimu bi hablillah wadi si tawi sheikh won tigi ko be fandi do kambe ibn Abi Dawud ko be fandori do bi hablillahi ko al-Qur'anul Karim ko wadi non zakara ba'da hablillahi as-sunnah ay be maki tamassak jogito bi hablillahi boggol Allahugol ma'na munum kitabillah bi kitabillah dum woni al-Qur'an wattabi'il huda jokka pewangal al-muradu bil huda huna kama dhakarahu Sheikh Fawzani hafidhahullah ko as-sunnah ko fanda kon do e pewangal ko sunna ne laado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki jogito deftere Allahu nden e sunna nelaado alayhi salatu wassalam wala taku bid'iyan wata lato neddo bid'ayankejo ko wadi non al-mubtadi' huwa alladhi khalafa kitab Allahi wa sunnata rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallama واخترع لنفسه سبيلا غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ko inete neddo bid'ayankejo ko on lundi do Qur'an o lundi sunna o sincani hore makko lawol lutomirgol e lawol nelano alayhi salatu wassalam mana mudul la taku bid'iyan ay bi mukhalafatika alkitab was sunnah wata wonu neddo bid'ayankejo wonira dum sabu lutondirgol maada lundagol maada deftere Allahu ne sunna nelano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bemaki la'allaka tuflihu fi amali Sheikh Fawzan bemaki wonne sendari odo bait kambe sheikh on be mobindirani en do asbabul falahi bimana sababuji wonayde din sabu ha neddo male tay ko di tati sida fala malede ka ngurdan aduna do malo yeda ka ngurdan laakhara ko piiji tati pet la rabi'a laha din piiji tati di alana yamu honde aranere nden ko at-tamassuku bi kitabillahi jalla wa ala wa huwa al-Qur'an ko woni jogi tagol ndedo deftere Allah subhanahu wa ta'ala woni qur'anare makko nen al-amru thani huna dimmere nden ko ittiba'u sunnati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jokkugol sunna nelano alayhi salatu wassalam huna tammere nden ko mujanabatul bid'i ko wodditagol bid'aaji di si tawi hawri a jogi tike dido piiji tati a wonay maletedo ka aduna maleda kala akhara ay la'allaka tuflih wadi non odo kalima al falah
Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin ɓe maaki hafidahumullah ɓe maaki wonde al-falah ko kalima jami'a li khayrayi dunya wal akhirah ko kongol ngol tawata ko moftugol moƴƴereji aduna yankoji ɗin e moƴƴereji laakhara yankoji ɗin ɗi dendangal majji idan siɗa faala malede ka aduna maleda ka laakhara haray ko ɗiɗo piiji tati jogotoɗa ko ya jogo oɗo qur'an jogoɗa oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam woɗɗitoɗa kala ko innete bid'a on no o way wono o way hay si aduna on fof jokkimo an a woɗɗitotomo tertoɗa oɗum ɓe maki waddin bi kitabillahi wassunani allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu ɓe maki waddin dininor ay aqim dinaka bi kitabillah ay ala kitabillah wassunani allati ay wal ahadith allati atat an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam darnu dina maɗa kan e hoore deftere allahu nde woni alqur'an e hoore hadisaji arɗe ɗen e nelaɗon alayhi salatu wassalam selluɗe tabituɗe ɗen e maɓɓe si tawi hawri a waɗi ɗum ɗo tawi dina ma kam fof koye hoore ɗum ɗo ɓaari haray andu tanju a daɗay si a waɗi ɗum tanju min aldalalati walfitani fi lhayati dunya wa tanju min ghadabillahi wa sakhatihi wa adabihi e fil akhirah si a waɗi ɗum ɗo a daɗay fitnaji ɗin kañum may majjereji ɗin ka aduna ɗo si a waɗi ɗum a daɗay kadi lette allahu ɗen e tikkere makko nde ñalande darngal mana munum ko ya eto tawa dina maɗa kam foppo ka waali koye hoore deftere allahu nden e sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam daɗa wa tarbahu tonoɗa kadi ɗum woni mana muɗum heɓa welaye allahu on heɓa aljanna makko on inan haray ɗiɗo abiyatiji ɗiɗi ɗiɓe jantani en ɗo ko hollugol en taw ay udditirgol deftere maɓɓe nden hollugol en wonde siɗen faalayo dina meɗen kan laaɓu heɓen dina welay ka allahu subhanahu wa ta'ala ko yen ɗettu dina meɗen kanka qur'ana e ka sunna si innama noon ye ɗettu ka qur'ana e ka sunna e andi feddeji majjuɗi ɗin kamɓe kadi ko ɗum ɓe innata se ndaari khawarij ɓe innay ko qur'ana e sunna ɓe ɗettata ɓe janto ayeje ɓe janto hadisaji se ndaari jahmiya e asha'ira e mu'tazila e murji'a kamɓe kadi ko noon si ɓe minike ɓe janto ayeje ɓe janto hadisaji shi'a arrawafida kamɓe kadi ko noon sufiya kadi ko noon jama'atu tabligh ikhwanul muslimin ɓeɗo fuu maɓɓe ɓe dendangal maɓɓe ko ni ko ɓe innata ko alqur'anu wassunna ko ɗum sendi en e maɓɓe enen ko alqur'anu wassunna bi fahmi salafil umma enen qur'ana e sunna na enen famanta hoore meɗen qur'ana e sunna en taw famama ko aranɓe ɓen faami kon sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam kañum ma e tabi'ina ɓen e atba'u tabi'in e jokkituɓe ɓen ɗon ɓen aya qur'ana koko ɓen firi kon firirten hadise koko ɓen firi kon firirten ko laawi ɓen ɗon ɗi woni ko jokketen ko ɗum ɗo sendien e maɓɓe kamɓe goɗɗo adda aya qur'ana o firiran o faalira ma wadda hadise o firiran o faalira ta sa landike mo ko mbo watti firirde ngon firongo o firi ɗon ala wannon kanko sincani hoore makko firongo oɗum waɗi si tawi imam zenjani ɓe maaki kara'iya maɓɓe fi sunna ɓe maaki wonde tadabbar kalam allahi wa atamidi alkhabar wa da anka ra'yan la yula'imuhu athar wa nahja alhuda falzamhu waqtadi bil ula hum shahidu tanzila allaka tanjabir kamɓe kadi ɓe holli e wonde ko qur'ana e sunna jogete feere karamokojo ko o tuwowi alluwal wo si nde luutodiri e qur'ana e sunna on nde ɗettatake wa da anka ra'yan ɓe maki terto e ma kala feere nde tawata la yula'imuhu ay la yuwafiquhu athar nde feppodira e qur'ana nde feppodira e sunna terto nde few kon tigi tuwowi alluwal wo ɓe maki wa nahjal huda falzamhu mana muɗum laawol peewal ngal woni laawol sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam jogongol waqtadi bil ula ñentina noon ɓeeɗo aranɓe woni sahabaɓe ɓen e tabi'ina ɓen
e atba'u tabi'ina e ko nandi e maɓɓe ko ɓen ɗon woni ñentinteɓe sabu honɗum hum shahidu at-tanzila bi mana sahaba ɓen kamɓe ɓe tawano ha wahyu on tippi e nelaɗon alayhi salatu wassalam idan haray ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko nde hanuɗen wattude hili e muɗum moƴƴa aray e daroɗen ɗo ha gaynen julde inchallahu jalla wa ala jokkitoɗen kañum darsu meɗen o وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا باو كان ناظم رحمه الله ببنغنا ندين بجانتانو en be findintina en no keli ka hanuɗen ɗettude ɗon kaɗo dina meɗen ka hanuɗen ƴogude ɗon ndeɗo finde meɗen e ɗeɗo dewe meɗen e kala ko yomodiri e fiyakuji dina meɗen kam ɓe naati non joni e jantagol ko yowodiri kon e finde meɗen nden walla findeji meɗen ɗin enen ahlusunnati wal jamaa e ɓangilngol kadi yoga e findeji yoga e feddeji ɗi tawata ko feddeji majjuɗi ɗi ɓe maaki wonde wakkul ay alkhitabu huna lissunni ay li sahibi sunna mana muɗum wakkul wi'u ya sahiba sunna ko ayyo neɗɗo sunna an innu harano wondi e finde pellital wonde ghayru makhluqin kalamu malikina wanadi ko taga woni kongol jomi meɗen ngol tabaraka wa ta'ala lamɗo meɗen on Allah subhanahu wa ta'ala bidhalika ay ko ngol ɗon kongol nden ɗon finde danal atqiya'u woni ko diini norno ɗum ɓeɗo hulaynoɓe Allahu tabaraka wa ta'ala aramɓe ɓen gilay ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e ɓeɗo tabi'inaɓe e ɓeɗo atba'u tabi'in wa afsahu mana muɗum wa bayyanu wa waddahu ay fi mu'allafatihim wa fi durusihim wa fi wasayahum ko ɗum woni mana muɗum ko ɓe ɓangini ka defte maɓɓe kañum ma e risalaji maɓɓe ɗin ha hewti ka darsuji maɓɓe e nder oɗo bayt kamɓe imamu rahimahullah ɓe ɓanginani en piiji ɗiɗi ɗi tawata ko piiji himmuɗi moƴƴa ka aqida meɗen enen ahlusunnati wal jamaa ɗum woni hunde aranere nden ithbatul kalami lillahi tabaraka wa ta'ala hunde ɗimmere nden al-ithbatu bi anna kalam Allahi jalla wa ala ghayru makhluq hunde aranere ko ɓe tabintinani en kon ɗo ko wonde joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o yewtay o wowlay kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko finde meɗen enen ahlus sunnati wal jamaa no tabiti ka qur'anare Allahu tabaraka wa ta'ala no tabiti ka sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no jeeya ko Allahu tabaraka wa ta'ala janti fi ɗum ka qur'anare makko o wi wa kallama Allahu Musa taklima Allahu o yewti
annabi Musa alayhi salatu wassalam yewtugol no jiya e ka o tabintini ɗum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ka o wi ɗon wa in ahadun min almushrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalama Allahi thumma ablighuhu ma'mana. Si tawi goto e shirkayɓe ɓen ari tawima ngoɗo neɗɗo gomɗinɗo ka leydi moɗon ndi tawata ɓe susata natude, o ari o ɗaɓɓirima wonde ya ɗettanmo garanti ya fawtanomo o naata e nder leydi ndin mo mari haaju mo tawata ko haaju dagiɗo mo hundata ɗon, Allahu jalla wa ala o wi jaɓanmo ɗum etoɗa kadi ha o nana konguɗi Allahu tabaraka wa ta'ala ɗin ɗum woni qur'anare makko nden kanko Allahu azza wa jalla. yeeso ɗum ɗowtamo kadi ha o hewtitoya kanko neɗɗo on ka tawata o hunti haaju makko on ɓawti ɗum o hewtita e nokkure ka tawata himo heɓi hoolare ɗum. ɗum ɗo Allahu jalla wa ala janti o tabintini wonde o yewtey o wana noon o janti ɗon fi ahadi ndi o wadduno e annabi Musa alayhi salatu wassalamu ni nde ɓe arno e ahadi ndin ka ɓe wadduno ɗon Allahu wi wa kallamahu rabbuhu yewti ɓe kamɓe annabi Musa alayhi salatu wassalam joomi maɓɓe no jiya e tabintinangol Allahu jalla wa ala kalam bi ma'ana yewtere yewtugol o tabiti ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam no jiyano e du'aaji ɗi ɓe do'otono ɓe makayno a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Bi kalimati llahi holli wonde Allahu tabaraka wa ta'ala himo mari kalimat, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en e ɗum ɗo ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam e hadise maɓɓe kadi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu kaɓe landano fi adama alayhi salatu wassalam si tawi kamɓe adama koɓe nelaɓe Allahu walla si koɓe annabaɓe makko kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wonde adama ko nabiyun mukallam, mana muɗum koɓe annabaɓe ɓe joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o yewtidi e maɓɓe. inan ɗum ɗo ayaje ɗen no janti ɗum e nokkeli heewɗe kadalika hadisaje ɗen no janti ɗum. Allahu subhanahu wa ta'ala o yewtay indana nahnu ahli sunnati wal jama'a ene yimɓe sunna ɓen ko fiɓuɗen wonne Allahu tabaraka wa ta'ala yatakallamu bi hurufin wa bi sautin yusmi'u man yasha'u wa kadhalika yatakallamu tabaraka wa ta'ala bi ma'nan bi ayyi lughatin sha'a wa fi ayyi sa'atin sa'a. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yewtay Allahu o yewtay o yewtira kadi ta ko hurufaje o yewtirta kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o yewtay tawa ko o yewtirta kadi ko hitongo tawata himo naninango kala mo o faala naninde o yewtay kanko Allahu azza wa jalla hara kadi yewtere makko nden no mari maana konko o yewtata ɗon kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o yewtay bi ayyi lugatin walla bi ayyati lugatin sha'a kala halaka o faala yewtude ko wana non o yewtay fi ayyi sa'atin walla fi ayyati sa'atin sha'a e kala sanga nde kanko Allahu jalla wa ala o faala yewtude. wana Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ɓe ɓanginiri ɗum non ko yaaji moƴƴa ka deftere maɓɓe woni sharhu aqidati safariniya ɓe maki go'o enen nden fiɓi joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wowlay kanko Allahu ko wowlata kon kadi ko hurufaje o waɗi noon sen ndaari ndeɗo qur'anare makko teddunde nde tawata ko nde kalamullah Allahu subhanahu wa ta'ala tigi inni nde ko nde kalamuhu o wi
وي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أي كتاب الله معنى مولون القرآن nden ɗon si tawi en taskike nde dendangal mayre kayre qur'anare nden en tawayi ko hurufaaje woni nder tun qur'anare nden le ko nde kalamullahi jalla wa ala o wana non kanko allahu subhanahu wa ta'ala ndehi mo wowla kadi ko hito woni ko o wowlirta o nani nay hito ngon mo o faala naninde o acca ɗon naningol kala mo o muuyi wonde on ɗon nanata waɗi sen ndaari wano kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wonno hakkunde makko e annabi Musa alayhi salatu wassalam eɗen andi wonde allahu o yewtayno annabi Musa kanko allahu mo ka arshi makko dow ton annabi Musa no ka leydi tawa nantinowo ala hakkunde maɓɓe annabi Musa ɓe nanayno hito makko ngon kanko allahu subhanahu wa ta'ala oɗo waɗi si tawi cheikh usaymin ɓe maaki tarata rabbuna tabaraka wa ta'ala yatakallamu bi sautin murtafi'in wa taratan yatakallamu bi sautin munkhafid sangaji go kanko allahu o yewtiray ta ko hito towugo sangaji go o yewtiray kanko allahu tabaraka wa ta'ala tawa ko hito jolungo kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa nadaynahu ayya ibrahima qad saddaqta ar-ru'ya ay wa nadaynahu min iwnimo almunadatu la takunu illa bi sautin murtafi'in ewnagol ko wonirta ko hitongo tawata ko bantingo towi kanko allah tabaraka wa ta'ala wi wa qarrabnahu najiya min banni annabi Musa alayhi salatu wassalam min gundibe almunajatu la takunu illa bi sautin munkhafid gundodugol wawata wonde si wana e hito tippingo idan jomi meden tabaraka wa ta'ala emo yewtirata ko hito towugo himo yewtirata ko hito tippingo ko wana non kanko allahu jalla wa ala himo yewta bi fi ayati lugatin sha'a e kala halaka o muyi yewtude adam alayhi salatu wassalam halaka allahu yewtunobe kan wana e kan o yewtuno annabi Musa halaka ka o yewtuno kan annabi Musa alayhi salatu wassalam nde nelaɗo o yawno ka makko ton wana kan haala ɗon o yewtiduno e nelaɗo alayhi salatu wassalam allahu yewtiduno e annabi adam alayhi salatu wassalam ko yewtidiri e maɓɓe ko bi lugati shirbaniya kaɗo haala wiyete ka lugatu shirbaniya ko kan allahu jalla wa ala yewtidirno e adam alayhi salatu wassalam o yewtidiri e annabi Musa alayhi salatu wassalam bil lugati al abariya kaɗo haala abariyankoɓe ɓe haala bani israila yankoɓe ko ɗum allahu yewtidirno e annabi Musa o yewtidiri e nelaɗo alayhi salatu wassalam bil lugati al arabiya haala arab ɗum waɗi si o yewtay kanko allah tabaraka wa ta'ala e haala ka o faala yewtude ɗum ɗo enen ko finde meɗen nden enen ahli sunnati wal jamaa jonnon feddeji ɗin feddeji majjuɗi buyno lundi ɗum ɗo no jeeya e maɓɓe wona ɓeɗo wiyeteɓe jahmiya ɓe gandi jahmiya ko sinci nden ɗon fedde ko neɗɗo goto no wiyeteno jahmi ibnu safwan oɗo ko neɗɗo mo tawata ko majjuɗo molanaɗo wonno no jeeya e majjireji ɗi o joguitino majjireji ɓanguɗi yawgol makko o wi'a wonde allahu tabaraka wa ta'ala ka arande laawol hari o alano gandal yehi non ha summa khalaqa li nafsihi ilma on sati o dagani hoore makko gandal no jeeya e ko o wowli kanko jahmi ibn safwan majjereji makko ɗin wi'ugol makko wonde ka arande laawol hari allahu subhanahu wa ta'ala la yatakallamu o wowlatano hari o alano haala o wi ka sakkitode allahu subhanahu wa ta'ala khalaqa li nafsihi kalaman o tagani hoore makko haala no jeeya e ko o wi kanko o inni wonde ko innete al imanu ko ma'rifatul qalbi bi wujudillahi tabaraka wa ta'ala ko andugol ɓernde nden tu wonde allahu on no wooda
haysi neɗɗo on wowlaali ka ɗengal shahadatu an la ilaha illallah o fiɓaali ɗum ka ɓernde makko kanko neɗɗanke on o gollitiraali ko ɗum ɗon tindini kon ka tere makko kanko o wi madama neɗɗo andi allahu no wooda fa idan on ɗon huwa mu'minu billahi ko gomɗinɗo allah ɗon ɗo la shakka eɗen andi ko majjere moolanaano ko waɗi abu jahli en no anduno wonde allahu no wooda ilaɗon alayhi salatu wassalam jomin mi wi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna allah si a landike ɓe ko hombo tagi a sama'uji ɗin e leyɗe ɗen ɓe innete ko allah abu jahli no anduno allahu no woodi walid ibn al-mughirata no anduno allahu no woodi abu talib no anduno allahu no woodi nadr ibn al-harith no anduno allahu no woodi ɓeɗo ɓe dendangal maɓɓe goto kala e maɓɓe no anduno allahu on no woodi kono yarli ɗum naaduno ɓe islam naadali ɓe islam idan kanko oɗo jahmi ibn safwan o wi wonde allahu tabaraka wa ta'ala no mari konguɗi kono ko tagaɗi wanaɗi sifa makko kanko allahu enen noon ahlusunnati waljamaa innuɗen wonde kalamullahi ko sifatun lillahi gayru makhluq bimana konguɗi allahu tabaraka wa ta'ala ɗin ko sifa makko wanaɗi tagaɗi few ko sifa makko kanko allah seede naɗi tagaɗi e yinelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe makayno a'udhu bi kalimati llahi tamma ɓe gandi al isti'adatu bil makhluqi ko gayru jaiz molorgol ko taga no dagi dagaki ka molorgol ko taga ko shirku jon noon ko fi won ɗum dagi molorgol konguɗi allahu ɗin ko sabu tawde ko ɗi sifa makko kanko allah molorgol sifaji allahu ɗin e wonirgol sifaji makko ɗin no selli no sella ka neɗɗo inna a'udhu bi kalimati llahi no sella ka goɗɗo inna a'udhu bi qudrati llahi tamma no sella ka goɗɗo inna a'udhu bi jalalillah no sella ka goɗɗo inna wonde fa bi izzati llahi wa bi jalalihi ara ko bil halif wondugol no sella yo goɗɗo innu o wondiri bi kalimatillah ko sabu ɗum waɗi si cheikh uthaymin kañum may cheikh al albani ɓe waɗi tanbihi molanaɗo wonde no sella yo goɗɗo wondir qur'an ko waɗi noon alqur'anu ko kalamullah allahu wi hatta yasma'a kalam allah kalamullahi ko gayru makhluq wa kalamullahi ko sifatun lillah yajuzu lil abdi an yahlifa bi sifati llahi jalla wa ala no sellana goɗɗo yo wondir qur'an oyna woniri qur'an ko waɗi alqur'an ko kalamullah anda sifani idan kanko oɗo jahmi ibn safwan ko inni konguɗi allahu ɗin ko tagaɗi wonayo allahu wowluɗi allahu tagay woni konguɗi ɗi ko ɗum waɗi so tawi kamɓe jahmiya ɓe inni wonde alqur'anu ko makhluqun ɓe inni qur'anare nden ko tagaɗe kala mo nanɗon no wowla ɗum ɗo ande ko finde jahmiya o jogiti innugol alqur'ana ko tagade alqur'ana ko kongol allah alqur'ana ko sifa allah alqur'ana wana ko taga jahmi non kanko o wi wonde qur'an ko tagane koye hoore ɗum ɓe lorrirno imam ahmad ibni hanbal ɓe andi imam ahmad ka wonnoɗon tawi ko jahmiyankoɓe woni ko laamiɗon ɓe piyayno imam ahmad moƴƴa fiyo imam ahmad ɓe maako wonde alqur'anu ko makhluq imam ahmad ɓe maaki wonde ɓe wowlata ɗum abadan kamɓe ko ɓe jogiti alqur'anu ko kalamullahi gayru makhluq ɓe piyayno imam ahmad haa ɓe faɗɗe ɓe lorri imam ahmad haa ɓe faala warde ɓe tawi ko sabu ɗum ɗo tawi ko lorraji molanaɗi kono imam ahmad tabiti e finde ahli sunnati wal jamaa nden ɓe sali tabintinde qur'ana ko tagani idan jahmiyankoɓɓen kamɓe ko noon ɓe fiɓiri ɓe inni allahu no mari konguɗi kono ko tagaɗi naaɗi o wowlata wana asha'ira ɓeɗo ash'ariyankoɓe kamɓe ɓe innayi wonde allahu subhanahu wa ta'ala konguɗi makko ɗin ko yo tindinɗi mana muɗum konguɗi ɗin alqur'anu ko ibaratun anillahi laysa kalaman min allah ɓe innayi wonde alqur'anare nden kamɓe asha'irayankoɓɓen ɓen kadi ko fedde goo kamɓe ɓe inni wonde qur'anare nden ko ibara immorde allahu bi mana o tindi o wowla ɗum nani o wowla ɗum jibrilu nani allahu tindin jibrilu faami mana muɗum no won bobojo ko tindinta ko goɗɗo faama
kamɓe ɓe inni wonde ko non Allahu on o wowlirta ɗum ɗon non ko finde nde tata ko finde bonde oɗo waɗi si tawi sufiya e hoore muɗum kamɓe madama ka hedde sifaji Allahu ɗin e inde makko ɗen ko aqida asha'ira ɓe jogiti kamɓe mukka nanta ɓe inna Allahu wi'i ko ɓe innata da'iman ko Allahu daali par ce que daalugol ngol ma'na mum ko tindingol kamɓe sa inni Allahu wi'i haray mana muɗum ko a jasinimo a teddinale mo tawi noon Allahu subhanahu wa ta'ala kanko ko tindini en kon ka haala arab mana ko o wowli kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala ka haala arab ko wi ko wa qala Allahu ko ɗum kadi o gollitiri o inni wa qala fir'aunu o wi wa qala alladhina ashraku o wi wa qala alkafiruna o wi wa qala ash-shaytan ɗum ɗo fof ko qala wa qala ar-rasul joni ko honno ardata innaɗa oɗa wi'i yahaɗa inna oɗa daali inna Allahu on naya innumo o wi'i tele kanko Allahu ɓuri wawde teddinde hoore makko ka haala arab kalima qala on iɗen andi ko o firete ko wi'ugol ono kamɓe ɓe inni wonde sa inni Allahu wi'i araya tabintinanimo haala mana muɗum ko ya innu Allahu on daali mana mum o tindini asha'ira kamɓe ɓe yaari gonɗon sengu ɗum ɗo ko majjere molanane ko ɗum ɓe maki waqul wi'u ayyuha sunniyu ko ayyo neɗɗo sunna wonde gayru makhluqin wana dey ko taga kalamu malikina woni konngol lamɗo meɗen on malikuna ko Allah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha ay bidhalika ko nden ɗon finde fiɓugol wonde kongudi Allahu ɗin ko sifa makko wana ko taga danal atqiya'u woni ko diini norno ɗum ɓe yahulaynoɓe aramɓe ɓen sahabaɓe ɓen tabi'ina ɓen atba'u tabi'in wa afsahu ɓe ɓangini ɗum kadi ɓe suuɗali ɓe ɓangini ɗum ka defte maɓɓe ɓe ɓangini ɗum ka darsuji maɓɓe ɓe ɓangini ɗum e nokkeli maɓɓe ɗin ɗi fof majji ɓe suuɗali ɓe maki wala taku fil qur'ani bil waqfi qa'ilan kama qala atba'u li jahmin wa asjahu ɗo kadi ɓe addani en fedde go kadi ka hedde qur'an fedde nde tata ko fedde tammere men non ko honum ɓe wi woni alfirqatul waqifa nen non fedde ko non ɓe wiyata nde alfirqatul waqifa kamɓe ɓe ari ɓe inni joni ɓe faala tumbade hakkunde ahlusunnati wal jamaa kañum e jahmiyankoɓɓen woɓa jahmiyankoɓɓen inni qur'anare nden ko tagade wonande konngol Allahu ahlusunnati wal jamaa kañum inni wonde qur'anare nden ko konngol Allahu tabaraka wa ta'ala ko sifa makko wonande tagade kamɓe ɓe inni ɓe ala naadude hoore maɓɓe ɗin nambaraji ɗon ɓe tumbade ka hakkunde ɓe jogi to honɗum madhhabul waqfi ɗum woni daragol kamɓe ɓe inna la naqul alqur'anu makhluq wala naqul alqur'anu ghayru makhluq bal natawaqqaf kamɓe ko laawol ngol ni ɓe wi min innata qur'ana no tagade min innata kadi nde tagaka dey menen men fankay woni fiiɗum men wowlata andi ɓe sikkude ɓe hisi tawi ko tana molanaɗo ko waɗi si tawi cheikh wonno tigi kamɓe ɓe askintini ɓen ɗon kadi e jahmiyankoɓɓen ɓe maki kama qala atba'u li jahmin sabu wonɗum ɓe askintinani ɓe jahmiyankoɓɓen ko waɗi noon fiya iw e jahmiyankejo yo wonu a jeyaka e jahmiyankoɓɓen ko be tabintina ko laaɓi pos goo alqur'anu ko kalamullah tabintina ko laaɓi pos ɗiɗi kalamullahi ko sifatullah tabintina ko laaɓi pos tati sifatullahi ko ghayru makhluqa si tawi hawri ɗiɗo tati a mankirama gotum pet e mum haray hay joni ko a jeyaɗo e min atba'in li jahmin go a innay qur'anare nden ko nde konguɗi Allahu ɗin ko sifaji Allahu ɗin wona tagaɗi ɗiɗo tati ɗi tabite kama jonon kamɓe ɓe inni min innata ko tagade nden innata wona tagane andi ɓe mankira piyum gotum alal aqal ko ɓuri fandude kon ɓe mankira piyum gotum angal waɗugol tasrih
laɓɓina inna wonde qur'anare nden wanande tagaande ɗiɗo piiji tati tabitay kama si wona min ahli sunnati wal jamaa goo alqur'anu kalamullah ɓe fillito moƴƴa qur'anare nden ko konngol allah kalamullahi ko sifatul lillah konngol allahu ngol ko sifa makko kanko allah sifatullahi ko gayru makhluqa sifa allahu on wana tagaɗo woni ɗi tati famike ɓeɗo ɗon alfirqatul waqifa kamɓe ɓe inni natawaqqaf la naqulu alqur'anu makhluq wala naqulu alqur'anu gayru makhluq ɓe sikki ɗum ɗon ko laawol kisangal non tawina laawol kisangal o ɗum imam ahmad ɓe maaki ka deftere maɓɓe ka ɓe janti ɗon bi mana deftere nde ɓe waɗi arraddu ala aljahmiya walmu'tazila wazanadiqa kamɓe imam ahmad ibne hambalin ɓe maaki wonde ɓeeɗo alfirqatul waqifa sharrun min aljahmiya ɓe maaki ɓeeɗo no boni ɓuri jahmiyankoɓɓe waɗi noon jahmiyankoɓɓe kamɓe sarrahu madhabahum wa aqidatahum haula'i yukhfun ɓeya kamɓe jahmiyankoɓɓe ɓe ɓangini ɓe laɗɗini posfinde maɓɓe nden kono ɓeeɗo kañum dari wino suuɗude imam ahmad ɓe maaki ko ɓeeɗo ɓuri bonde ɗum ɓe maaki wala takku wata laato dey an neɗɗo sunna on fil qur'ani e fi ɓangingol finde maɗa nden ka qur'ana bil waqfi dartagolngol qa'ilan ko a wowluɗo ɗum ta inno min miɗo darti mi innatano taga mi innata tagaka ta wowlu ɗum de ɓe maaki kama qala atba'u li jahmin ay kamɓe imam ibn abi dawuda ɓe ɗetti ɓeɗo firqatul waqifa ɓe tawtini ɓe e jahmiyankoɓe wana wi'iri noon ɓeɗo jokkuɓe jahme ibn safwan wa asjahu ma'ana muɗum ay lanat nufusuhum bihi mana muɗum wonkiji maɓɓe ɗin kanni ɗi newini ɗum ɗon hattirde newnugol ɓe jogiti ɗum ɗon ɓe hayfini kamɓe ɓe tiiɗinali fi muɗum ɓe jogiti ɗum ɓe sikki awa ko hunde nde tata ko hunde hayfunde dartagol ɗon inna menen min innata qur'ana no taga min innatana taga ɓe sikki ko ɗo woni laawol kisangal ɓe hayfini ɗum awwata wawnu wata wowlu sifa ɗum wa asjahu mana muɗum wana cheikh fawzani kamɓe ɓe maaki ay wata sahalu ɓe hayfini fi muɗum ɓe welsindi e fi muɗum ɓe sikki ɗum kanko hunde nde tata ko sama kalara ɓe maaki wala taqul alqur'ana khalqun qara'tuhu fa inna kalama allahi billafzi yudahu e oɗo beyti kadi ɓe addani en kadi fedde nayaɓere goo kadi nden fedde nayaɓere ɗon ko wiyete ɗen alfirqatu lafdhiya ɓen ɗon ɓe mari noneji ɗiɗi no wodi e maɓɓe inneteɓe lafdhiya ɓe tawata kamɓe ko ɓe innata ko lafdhi bil qur'ani ko makhluq ɓe inna wonde konngol angol simiɗo jangude qur'ana on konko mi woni e jangude ɗon koko tagano masalan ɓeyna si won tigi inni ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman ɓe inna koko ɓe wowli ɗo koko taga famade ɓe inna koko ɓe wowli ɗo lafdhi bil qur'ani simi jangi qur'ana on konko mi woni jangude ɗon koko taga lafdhi yankoɓe ɗin moɗɗen kamɓe ɓe woni biddu ɓeeɗa few kamɓe ɓe inna wonde lafdhi bil qur'ani gayru makhluq ɓe inna wonde konko ɓe jangi ɗon on aya ɗon wana ko taga ɓeeɗa kañum inna konko ɓe jangi koko taga ɓeeɗa kañum inna konko ɓe jangi ɗon haala maɓɓe kan ɗon wana ko taga ɓe yawi lafdhi bil qur'ani makhluq konngol angol ka qur'anare ɗo koko taga ɓe yawi lafdhi bil qur'ani gayru makhluq konngol angol ka qur'anare ɗo wana ko taga ɓeeɗo fof ko lafdhiya ɓe innete ɓeeɗo kadi majjiri ngon sengo ko waɗi noon nayanabu inna wonde
koko wonda wowlude don hito maɗa ngon e konko wonda wowlude don fop koko taga wana ya innu kadi hito ma ngon e konko wonda wowlude don fo wana ko taga ɗiɗo ɗiɗin non sa yariri haray a lutoniri e laawol ahli sunnati wal jamaa laawol ahli sunnati wal jamaa ngol ɗon ko honɗum ahli sunnati wal jamaa kamɓe ko ɓe innata ko wonde as-sawtu sawtul qari walakinna al-malfuza kalamul bari hito ngon ko hito jangowo on sawtul qari ko makhluq hito jangowo on ko taga kono al-malfuza ko on tigi woni e yaltinde ko ɗum ɗon ko kalamul bari ay kalamullah ko kongol allah ngol ɗum ko ghayru makhluq wana taga ko be fecca andas no fama joni masalan simi inni ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik joni ko qur'ana men jangude hito ango mi yaltini ngo min hito ango ko hito ak wana hito allah ngol ni wana hito jibrilu gol ni wana bi maana hay hunde ko hito ak hito jibrilu gon tigi ko taga hito nelano ko taga hito ango min kadi ko taga anda sifami hito an ngo nandon gon ko taga kono non al malfuza konko mi yaltini woni ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik ɗum ɗo ko kalamullah non ko ghayru makhluq famige idan gon sen godon ko be fecca fiyaje e min ahli sunnati wal jamaa go on ko ya inno as-sawtu sawtul qari wa sawtul qari makhluq al-malfudhu kalamullah wa kalamullah ghayru makhluq famige hito ngon ko hito jangudo ko tagan ko o yaltini kon ɗum ko kongol allah ngol wana ko taga idan a lutondiri e innube ɓen komi jangi kon fof e komi wowli kon fof hito an gon fof koko taga e wi'uɓe ɓen komi jangi kon fof e komi yaltini kon e hito an gon fof na ko taga ɓeɗo fof ko ɓeɗo innete alfirqatu llafdhiya idan si tawi hawri en faami moƴƴa en taway findeji ɗin ka hedde konngudi allahu tabaraka wa ta'ala ha hewti e hedde qur'anare makko nden en taway feddeji ɗin no e ɗiɗo noneji fedde aranere nden ko ɗum woni ɓeɗo jahmiyankoɓe kamɓe e ɓeɗo mu'taziliyankoɓe jahmiyankoɓɓen e mu'tazilayankoɓɓen kamɓe ɓe fiɓi wonde kalamullahi ko makhluq kongol allahu ngol koko taga ko waɗi kamɓe ɗon fof ɓe fiɓi wonde qur'anare nden ko tagane ɗum woni goo aljahmiya walmu'tazila kamɓe ɓe fiɓi wonde kalamullahi ko makhluq kongol allahu ɗin ko taga ɗum ɓe fiɓi wonde alqur'anu ko makhluq woni goo fedde ɗimmere nden ko ɗum woni asha'ira kamɓe ko honɗum ɓe fiɓi ko wonde kalamullahi jalla wa ala ko ibaratun anillah la yatakallamu bi sawtin wala bi harfin wala bi ma'nan allahu tabaraka wa ta'ala kongol makko ngol yani koko taska tugitta e makko ko tindinale ko o tindini o yewtata nano o yewtata faamo o yewtirta hurufaje woni ɗiɗi fedde tammere nden ko ɓeɗo wiyeteɓe alfirqatu alwaqifa komɓe woni ɓen ko ɓen inni nahnu natawaqqaf la naqulu alqur'anu makhluq wa la naqulu alqur'anu ghayru makhluq ama ɓe inni meɗen darti min innata qur'ana no taga min innata qur'ana tagake min fankay mum fusme woltafimo fedde nayaɓere nden e maɓɓe ko alfirqatu llafdhiya ɓen ɗon wiwɗen hiɓe mari noneji ɗiɗi ko wiwɓe wonde lafdhi bil qur'ani makhluq kala komi wowli kon hito angon e komi wowli kon fof koko tagaka qur'an e wiwɓe ɓe lafdhi bil qur'ani ghayru makhluq hito angon e komi wowli kon fof ka qur'ana na ko taga woni feddeji jel feddeji nayi kullu hadhihi lfiraq ko firaqun dalla mubtadi'a
ɗiɗo feddeji fof ko feddeji majjudi feddeji bid'ayankoji ko ɗum woni finde meɗen nden enen ahlu sunnati wal jamaa ko wonde allahu tabaraka wa ta'ala muttasifun bi sifati al-kalam yatakallamu bi hurufin wa bi ma'nan wa bi sautin yusmi'u sawtahu man yasha yatakallamu fi ayyati lughatin sha'a wa fi ayyati sa'atin sha'a Allah tabaraka wa ta'ala himo sifitori yewtugol o yewtay kanko Allah tabaraka ko hurufaji o yewtiray hito o nanina kadi kala mo o falananinde kanko Allah tabaraka wa ta'ala nde wonde o bantay hito makko ngon nde wonde o joltinay hito makko ngon o yewtay kadi e haala ka o faala yewtude o yewtay kadi e sanganda o faala yewtude joni non jangowo qur'ana on simo jangude finde meɗen nden hedde non ko honɗum ko as-sawtu sawtul qari wa sawtul qari'i makhluqun walakinna al-malfuza kalamullah wa kalamullahi ghayru makhluq jangowo on kanko simo jangude hito ngon ko hito makko ko tagano kono non ko o woni e yaltinde ko ɗum ɗon wana kongudi makko non ko kongudi Allah ɗum ɗon wana ko taga famike idan en heɓi noneji joyi nayiji ɗin fof ko majjere ko wotere nde woni finde ahlus sunnati wal jamaa ne wadde sibe maki wala taqul alquran wa ta innu qur'anare nden dey khalqun ko taga ɗum qara'tuhu woni ko mi jangi tawol ta innu lafdhu bil qur'ani ko makhluq wa ta innu kadi lafdhu bil qur'ani ghayru makhluq fa inna kalam allah tabitino kongol allahungol kanko Allah subhanahu wa ta'ala kongudi makko din bil lafzi yudahu dum ko labbinirte ko yewtere ay maana mudum kanko Allah tabaaraka wa ta'ala kongudi makko din ko hondum o banginirani en ko yewtere o yewtu kanko Allah subhanahu wa ta'ala jibril be nani jibril wari yottini dum en laado alayhi salatu wassalam nelaado on be nani idan ko yen innu wonde alqawlu ko as-sawtu ko sawtul qari wa huwa makhluq walakin al-malfuza ko kalamu Allah wa huwa ghayru makhluq famige aywa bimaki wa qul yatajalla Allah lil khalqi jahratan kama al-badru la yakhfa wa rabbuka awdahu be artani en kadi e tobbere go kadi hittunde mojja himmunde mojja ka hedde finde meɗen enen ahli sunnati wal jamaa nde tawata hiɗen luutondiri e feddeji majjuɗi ɗin ɗum woni on ɗum waqul ay hatta al'an al-mukhatab huwa sahibu sunna waqul ay ayyuha sunni mu'taqidan yatajalla Allah wonde Allah on o feeñano yaylil khalqi al-muradu bil khalqi huna al-mu'minun o faanda e tagore nden ɗo nande fof ko gomɗinɓe ɓe rek jahratan e kene pettan ay maana muɗum iyanan ɓe yiyamo e gite laaɓuɗe kamal badru wona woniri no lewru ndun ñande 14 mayru 15 mayru kandu heewi ɗon ndu ɓuri jalbude ɗon la yahfa ndu suuɗota ko yimɓe ɓe leyga wa rabbuka jomi maɗa kanko ñalande dargal awdahu tawete mo jalbi himo ɓangi ɓuri lewru ndun wonande gomɗinɓe ɓen ka yi'ugol ɗum ɗo ko waɗi noon attajalli maana muɗum lugatan ko az-zuhur wal bayan wa qul wi'u harayda fiɗi yatajalla Allahu feeñano yay lil khalqi ay lil mu'minin wonande gomɗinɓe ɓen ko yowndiri fiya kewɗo mas'ala kadi e hino alhaali yoga e feddeji e muɗum so en netti wona jahmiyankoɓɓen kamɓe ɓe wii wonde Allahu tabaraka wa ta'ala la yura fi dunya wala yura fi al-akhirah
Allahu jalla wa ala o yi'ataake ka aduna ɗo o yi'itaake ka laakara kadi ɓenni wo dalilaji maɓɓe ɗin Allahu yi'ataake aduna o yi'ataake laakara goo o Allahu subhanahu wa ta'ala o wi'i la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara kanko Allahu giide ɗen gite ɗen hewtitotako mo ɗe heftatama kanko noon himo hefta gite ɗen ɗe dendangal majje ɓe inni ɗum holli wo yi'ataake aduna o yi'ataake l'akhara no jeeya e shubha mo ɓe jogi wonde annabi Musa alayhi salatu wassalam ɓe ɗaɓɓirno Allahu jalla wa ala yo Allahu accu ɓe yi'amo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi annabi Musa lan tarani a yi'ata lam few wo lan on ko harfu nasbin wa nafi on kadi ko nafiyu abadi ɓe ni mana o Allahu ko wi ɗon ko lan ko few woni watta Musa lan tarani o annabi Musa e marde martaba ka Allah kalimullah kamɓe annabi Musa ko ɓe rasulul lillah nabiyul lillah wosi Allahu wi annabi Musa a yiyata lam few o ko mbo aroyta ɗon inna o yeyi Allahu ndono jeeya e shubuhaji ɗi kamɓe jahmiya ɓe jogiti e gon sengo ɗum asha'ira kamɓe kadi ɓe wi Allahu tabaraka wa ta'ala yi'oytaake few ɓeyni déjà wonde Allahu ngay aroyta nyalande darngal gonno yirete kamɓe ɓe inni wonde ka Allahu wi ɗon kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan wa jaa aroy rabbuka jomi ma kamɓe ɓe inni na huwa bi zatihi bal jaa amruhu wa jaa amru rabbika wal malaku wo ko yamirore makko nden aroyta na kanko Allahu aroyta o awo yiyataake ɓana kanko aroyta famige asha'ira sufiya kamɓe ɓe yaari ɓe wi Allahu yura fi dunya wa yura fi l-akhirah ka aduna ɗo woɓɓe goo yi'aymo wono woodi e karmokoɓe maɓɓe goo ɓen ɗon si rewimo ɓe jantiki inde makko hatta atahumul yaqin pellital ariɓe Allahu yakshifu anhu l-hijaba summa yarawhu ay summa yarawnahu kanko Allahu on o ittanayɓe heedode nden woɓe yi'amo non aɗum waɗi si tawi a nanay woɓɓe suufiyankoɓe no inna wo Allahu nelaninmi mi yehi ka makko o joɗɗininmi e jullere boɗore wona mahdiyul muntazir woni wowlirde noon ka saare men ɗo o wi o kanko Allahu nelanimo o yehi haa ka Allahu on joɗɗinimo e jullere boɗere na danere dey boɗere o kanko e Allahu on ɓe yewti ani suufiyankoɓe kamɓe ɓe jogiti ɗum kono waɗi si tawi ɓe mari martabaji sertuɗi hakkundaji maɓɓe e yi jantotoɓe inde Allahu e maɓɓe ɓe tata ko jasuɓe ɓen ka maɓɓe ɓen ɗon sino jantade ko ɓe innata wana ya latif ya latif ya latif ya Allah ya Allah ya Allah ɓeɗo ko ɓeɗo jaasi martaba ka maɓɓe si feƴƴi ɗon towuɓe martaba ɓuri ɓen ɗon ɓen ɗon innata ya ɓe innay Allah 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 ɓen ɗon kadi ɓurɓe ɓen ɗon towude martaba kummaluji mawɗi ɗin kamɓe ko damirul ghaib ɓe addata huwa 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 koni ɓe jantorto joni noon no tow woɓɓe goo ɓen ɗon ɓe yahay haa no ɓe wiri noon hatta atahumul yaqin kamɓe yaqinu woko yo Allahu o wiwɓe kaari an joni ko aljanna accirni rewgol lam la tusalli wala tasum wala tatasaddaq wala taf'al wala taf'al wala taf'al an on anta fil janna atahul yaqin ɓeni Allahu wi wa'bud rabbaka hatta يأتيك اليقين فإنهم ما فهموا معنى هذا اليقين اليقين هناك الموت ولجون من تبارك وتعالى قهن جنتي في بيدو وني أصحاب السقر وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي أتانا الموت أما يدن أريمي إذن كما بيني وندن ودي أي بي الله كادنا دو بينا دون ناون دو إبليس يتصور لهم ويرونه
summa yaz'amuna annahum qad ra'aw rabbahum ko iblis woni arde wanna be suraji o waylo yeso mabbe be yamo innahi me yi Allahu ina mushkilo ewa enen ahli sunnati wal jamaa ko honɗum woni ko fiɓuɗen goo Allahu tabaraka wa ta'ala o yi'atake ka gurdan aduna ɗo kono noon ka lahara gomɗinɓe ɓen ɓe yi'oyaymo heferaɓe yi'oytamo lahara famike ka gurdan aduna ɗo yi'atake ko wi kon annabi Musa lan tarani ɗum kaka gurdan aduna ɗo o faandi sabu non honɗum alqur'anu yufassiru ba'duhu ba'dan alqur'anu la tanaquda fihi qur'ana guɓɓodirta qur'ana rena yoga e mayre no firta yoga waɗi jahmiyankoɓen koyniɗa ko lan on ko harfu nafiyun ko abadi ko nafiyun abadiyun ɗum ko si tawi hawri ko waɗi taqyid waɗi ononete tawqit arani si tawi ko waɗi tawqit ari e nafi on o eggay immorde e abadiyankaku ngun o arta e muaqqatayankaku ngun joni noon ɗo jomi menen tabaraka wa taala wi lantarani asli o gonɗo wiyete ko ayyatalam few ko honto non ari inni jakaka ka aduna tu woni e yatala l'akhara yo yaylan ka suratul qiyama Allahu wi wujuhu yawma idhin nadiratun ila rabbiha nazira o wi geece goo nyande dargal tawete de jalbi sal hara hide darude jomi majje ene den geece gomdinbe do ngina annabi Musa tawaka dum Jesus tawi de dum ga idan Allahu wiudo on to ayyatalam few ko kango kadi ari wi ga onon gomdinbe be ngo yiyo ila l'akhara holli jaka ayyatalam few on ko honto aduna do famike amma ko be wi kon kambe jahmiyan ko ben la tudrikuhu al absar wa huwa yudriku al absar be sikki wonde al idraku ma'na mudun ko ar ru'ya tawi lugatan tawbe falji wala sheikh fawzan be makiri non ka sharhu mabbe e maki hunaka farqun kabir bayna al idraki war ru'ya Allah inma nafa al idraka wa inma athbata madha ar ru'ya ko oriwi ko idrak al idraku ma'nahu al ihata ko woni hubindagol mana mudu yimbe be gitede wata mu yide kanko Allah o fow makko wata wonde e wawata mu yiwde o fop makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko woni la tudrikuhu al absar ay adraku shay'a mana mu ahattuhu adraka shay'a ahatahu anas fami simini joni adraktu hadhihi al madrasa mana mudun ko ahattu hadhihi al madrasa mi hubindike oɗo lekkolo fuu makko famade moƴƴa simi inni mi hubindike oɗo fuu e simi inni mi yi'i oɗo lekkol ko goto na goto miɗo wawi wonde ara ka dambugal to tum minna mi yi'i o lekkol wiyeteɗo solokure ono goɗɗo no wawi lallandade oyna ko classe ji jel woni to minna mi anda oyna ko table banje jel woni e classe goto kala minna mi anda kono si tawi mi waɗi ihata mi hubindike mo sa landike lan ko classe ji jel mi haalanti sa landike lan classe kala ko taabe jel mi haalanti sa landike lan classe kala ko ampoule ji jel mi haalanti kono yi'ugol ngol miɗo wawi feƴƴide ka laawol da minna kaari mi yiwno lekkol mon on hanki est ce que ko goto wona goto allahu ko riwi noon ko al ihata hubindagol mo o makko amma yi'ugol mon ngol mo tabintini ɗum mi anda si faame idan la tanaquda fi l qur'an faami ke ko holɗum woni dalil wonde kanko Allahu jalla wa ala o yi'oyte nyalande dargal no jiya mum on aya mo janguɗen joni ka suratul qiyama no jiya e dalilaji hollayɗi wonde o yi'oyte nyalande dargal ka qur'an kanko Allah subhanahu wa ta'ala yani gomɗinɓe ɓe yiyoyaymo kaka o wi'i ɗon lilladina ahsanul husna wa ziyada nelaɗo alayhi salatu wassalamu tigi ɓurɓe en andude qur'ana ɓen ɓe firi ɓe maaki lilladina ahsanul husna ay aljanna wa ziyada annazaru ila wajhillah ziyada on ko darugol yeeso makko ngon kanko Allah amma ka sunna dalilaji hollayɗi ɗi wonde o yi'oyte gomɗinɓe ɓe yiyoyaymo nyalande dargal no ari hadis mo tata ko hadisun musarrih woni hadis jarir ibn abdullah al-bajali hadise mo tawata ko wondo
ka sahihain odo hadise kad no itta e sahaba be durube wadi sendari ka as-sawa'iqul mursala ibn qayyim al-jawziyya wala sendari ka ma'arijul qabul sharh sulam al-wusul lil hafid al-hakami be maki wonde on hadise no itta e terlen sahaba be no gay e jeta to nelado alayhi salatu wassalam nelado maki alayhi salatu wassalam wonde إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا kambe nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonne onon gomɗinɓe ɓen o yi'oya e joomi moɗon tabaraka wa ta'ala ñalaande darngal ngol yi'oygol mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala o yi'oyaymo wano yiiroton non nduɗo lewru ñande 14 maru 15 mayru ɗe gandi nde ñande ara ndu jalbi ka hara ndu heewi tew tawa laysa baynana wa baynahu sahab hara duulere ala hakkunde ɓe maki on ɓiƴondirta kadi ndaarugol mo nden ñande onon gomɗinɓe ɓe na innugol kaari anda juuti ɓa joni a ndaarimo liiƴi hoore ma nden min kadi mi ndaara ɗum ala ɓe andi lewru ndu so yalti ɗo goto innata ɗawirninmi ka a yalta tu woni ndaara ko raɓɓiɗuɗa o sa ɓantike e yeeɗo idan jomi men en tabaraka wa taala ñalande ɗargal ko kanko ɓurata ɓangude famale idan ɗum ɗon koko laaɓi no jeeya e muɗum hadise nelaɗo alayhi salatu wassalam hadise maɓɓe mo imamu nasa'i filli ka sunan maɓɓe cheikh al-albani hassanahu fi sahihi sunani an-nasa'i ittaɗo e ammar ibn yasir no jeeya e du'a ko nelaɗo alayhi salatu wassalam du'otono ɓe makayno allahumma inna nas'aluka ladhata an-nazari ila wajhika wash-shawqi ila liqa'ik allahu menen meɗen toroma ya okku men bele nduru darugol yeso maɗa ngon yi'ango ya okku men bele nduru kadi bi ma'ana sawtegol hawrugol e ma an Allah tabaraka wa ta'ala nelaɗon toroto ko watta e torota ko watta idan ko en faamo wonde ko tabiti kon Allahu jalla wa ala o yatake ka aduna ɗo kono o yi'oyte ka laakhara ko yi'oytamo ko gomɗinɓe ɓen dalil on ko gomɗinɓe ɓen to yi'atamo allahu wi kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun o wi heeferaɓɓen kamɓe ñalande dargal ɓe wirnete joomi maɓɓe ɓe yiyatamo jon ɗon masala gotono ɗo ene laaɗon alayhi salatu wassalam ɓe yi'uno joomi maɓɓe ka aduna ɗo ka ɓe yi'ano oɗo ko masala ano suufiyankoɓɓe kamɓe ɓe innayi allahu on o yi'uno e nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe yi'uno allahu jalla wa ala laylat al isra'i wal mi'raj sen taskike wana ko ari kon e abdullahi ibni abbas radiyallahu anhu walla radiyallahu anhuma kamɓe ɓe janti wonde nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe yi'uno joomi maɓɓe yoma meɗen aishata radiyallahu anha kamɓe ɓe janti wonde kala wi'uɗo nelaɗon alayhi salatu wassalam yi'uno joomi maɓɓe haray o fini abu dharrin kamɓe ɓe maaki ɓe landike nelaɗon alayhi salatu wassalam si ɓe yi'uno joomi maɓɓe nelaɗon maaki ko ndaygumi yi'uno ko ɗo buyi e yimɓe faaleteɓe naadude subuha e jama o ɓe innata o jakal lurral no wona ka aqida mo kala yaafo oya wo sahaba ɓe lurruno ka aqida wo ibne abbas kañum yarno nelaɗo yiwno joomi maɓɓe yumma aicha kañum yaari nelaɗo yi'ali joomi mo woɗum ko lurral aqida ɗon kono goto e maɓɓe wiyano kaariya woni biɗa yankejo ɗo kamo koɓɓe no waɗi jam'u hakkunde makuji maɓɓe ɗin kamɓe ɗiɗo hakkunde abdullahi ibni abbas radiallahu anhuma e yumma aishata radiallahu anha makuji ɗi lutodira few ko si a famali ɗi sikka ɗi lutodir se ndaari wona ka ma'arijul qabul sharhu sullamil wusul lil hafid al hakami ɓe addi riwaya go tigi iwɗo e abdullahi ibni abbas
kamɓe Abdullah ibn Abbas kaɓe janti wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko yi'uno joomi maɓɓe ko ra'yal qalbi ay fil manami anda sifami koye ɗoygol ɓe yi'i joomi maɓɓe na gite maɓɓe ɗin tigi ɓe yiirimo koye ɗoygol gite ɓernde andi nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam menen annabaɓɓen simen ɗani ke gite ɗen ɗanoto ɓerɗe amen ɗen ɓe ɗanotako oɗum waɗi si tawi karamokoɓe sunna ɓen ɓe maaki yumma meɗen aishata radiyallahu anha ko ɓe maaki kon kala wi'uɗo o yi'i nelaɗo alayhi salatu wassalam yi'i allahu o on tigi feni ko kala yi'uɗo innuɗo ɓe yiiri allahu gite maɓɓe ɗen gite ɓandu ɗen Abdullah ibn Abbas ko ɓe maaki kon nelaɗo yi'i joomi muɗum ko ɓe yiirimo gite ɓernde maɓɓe nde mbimana ka ɗoygol nanda si faami famade moƴƴa andi goɗɗo no yi'a goɗɗum ka ɗoygol makko araw yaal ɗum ka gite a waalo ɗo joni hoyɗa ɗo eɗa tami ɗo buuɗi dolle ma eɗa dogina ɗo otowal janal labangal tawaɗa welti maƴoyande o tertuwaɗani ta fusalaka newre ma ka a yiiri ɓernde ma ɗe goɗɗum kono ese giɗe ma ɗe yi'i ɗe yi'ali idan hino jam'o on ɓe luutodirano abadan as-salafu makhtalafu fil aqida yumma Aisha ko maaki kon kala wi'uɗo nelaɗo yi'i joomi maɓɓe o feni ay kala wi'uɗo ɓe yiiri allahu gite maɓɓe ɓanduɗen Ibn Abbas riwaya maɓɓe timmu on no sembini maako maɓɓe on ko ɓe faandi nelaɗo yi'i joomi maɓɓe ko ka ɗoygol ko waɗi imam Ibn Rajab al-Hanbali ɓe maaki nelaɗo yiiruno joomi maɓɓe ka ɗoygol maɓɓe gite ɓernde ɓe yiirali mo gite ɓandu famike muskila on iwi ɗon aywa machallah idan ko ɗum ɗo wonɗo ɓe maki wa laysa bi mawludin wa laysa bi walidin wa laysa lahu shabahun ta'ala al musabbahu ɗo kadi ko toɓɓere goɓe woni en ɓanginande finde meɗen nden ko honɗum enen ko allahu tabaraka wa taala la nasaba lah o ala dambe o ala nene o ala baba o ala soro o ala ɓengu o ala ɓiɗɗo o ala israɓe o ala nene goto o ala siɗɗo famade iɗen lutodiri e alyahud ɗen lutodiri e annasara ɗen lutodiri e mushriku quraish alyahudu kamɓe ɓe inni uzairu ibnullah uzairu ko ɓiɗɗo allah annasara inni almasihu ibnullah annabi isa ko ɓiɗɗo allah mushriku quraish shirkaɓe quraish yankoɓɓen kamɓe ɓe innuno almalaikatu banatullah kamɓe ɓe inni malaika ɓen ko ɓiɓɓe allahu rewɓe ɓe inni wo allahu o resu jinnaru deyu wo ko ndun jiidanimo malaika ɓen ɓiɓɓe rewɓe koɗum waɗi si allahu wi wa ja'alu baynahu wa bayna aljinnati nasaban ɓe waɗi hakkunde makko e jinnaji ɗin dambe ɓe inni jinnaji ɗin ko israɓe makko enen noon jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ɓanginani en o wi qul huwa allahu ahad qul ma kamɓe heferaɓe lanniɓe maɗo an jomi ma ko honno wayya sifanoɓe fi makko huwa allahu ko on woni allahu on ahadun ko o goto pet wala nene wala baba wala pus e dambe ko o goto pet ko kanko tun kadi rewete kanko tun toppiti fiyakuji tagore nde kanko tun jeyi tagore nde kanko tun woni firlitade fiyakuji maɓɓe ahad allahu samad kanko woni fandorteɗo kala hon lam yalid on ɗon mo mimmi rewata on o jibinali wala ɓiɗɗo na sifa onon ko on ɗo wolde ko walam yulad o jibinaga kadi o ala mawɓe walam yakun lahu kufuwan ahad o ala kadi yeruju hayye goto wana ono wonɗon wirde no nduɗo sanamuru no waɗa sifa ɗum ɗo nduɗo no kafide e allahu ɗa kanko allahu ala yeruju hayye goto ko ɗum ɗo woni o bayti ɗo fu wa laysa bi mawludin kanko allahu o siforali ko o jibinaɗo wa laysa bi walidin o siforali ko o jibinɗo wa laysa lahu shabahun lat alanamo kadi nando ay mathil o ala ɗum kanko allahu ta'ala almusabbahu o towi kanko allahu tabaraka wa ta'ala e heɓugol sifa ɗiɗo fiiji kanko almusabbah ay almunazzah wan noon attasbihu ko attanzih mana muɗum on laɓɓinaɗo
mo laɓɓini hoore makko e kala ɗuytaare kala ayiɓe tagore makko nden kadi himo yamiri ɓe ɓe jantano mo laaɓal ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala famike aywa ɓe maki wa qad yunkiru ljahmiyu hada oɗo jahmiyankejo kanko himo yeddi dey ɗum ɗo honɗum wonde Allahu o yi o yite ñalande dargal wonande gomɗinɓe ɓen wona jantorde noon nanen jahmiyankoɓe wi o yiyatake aduna o yiyatake lahara ɓe maki kono wa indana ene yimɓe sunna ɓen no ka meɗen bi misdaqi ma qulna ko gungini sellini ko ko wuluɗen wonde Allahu o yi o yite ka lahara wonande gomɗinɓe ɓen ɗum noon ko honɗum ko hadisun musarrihun ko hadise mo tata himo laɓɓini pos o ala ihtimal few innugol no wonirani ma no wonirani ko himo laɓɓini pellat wonde gomɗinɓe ɓe yi'oyay mo ñalande dargal enen ɗen jogiti on hadise ko selluɗo kadi ken ɓe maki rawahu ko filli on hadise ɗon jarirun ko oɗo sahabajo maketeɗo jarir ibnu abdillahi al-bajali hadise on no ka bukhari imo ka muslim ɓe maki wonde an maqali muhammad ko ɓe itti ɗum ko e maku nelaɗo muhammad alayhi salatu wassalam yani kamɓe jarir ibni abdillah wana e feere maɓɓe ɓe addi ko ɓe ittu e nelaɗo alayhi salatu wassalam innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamara laylata albadri la tudamuna fi ru'yatihi an maqali muhammadin ɓe maki faqul ay almukhatabu hatta al'an huwa sahibu sunna faqul ayyuha sunni mu'taqidan wi'u ko ayyo sunna yankejo harako a fiɓuɗo ma qad qala ay ma qad qalahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam konko nelaɗo on maki fi dhaka e fi yi'oygol allahu ngol gomɗinɓe ɓe yo yi'oymo ñalande ɗargal si a wowli ɗum ɗo tan jahu a daɗay honɗo majjede ka aduna ɗo daɗoya kadi kamba e lette ko yowodiri e ɓen fennuɓe ɗum ɓen ñalande dargal wowlu ɗum innu wonde allahu o gomɗinɓe ɓe yi'oyaymo ñalande dargal heferaɓe yi'oytamo fiɓu ɗum maru ɗum ɗon ka ɓernde maɗa holoɗa ɗum haraɗa felliti ɓe maki wa qad yunkiru ljahmiyu ayban yaminahu wa kilta yadayhi bilfawadili tanfahu ɗo kadi ɓe addande en toɓɓere goo kadi e toɓɓe finde meɗen nden enen ahlusunnati wal jamaa ko lutodirɗen e ɗi feddeji majjuɗi ɗum woni ko yowdiri e juuɗe allahu ɗen ɓe maki wa qad yunkiru ljahmiyu gomɗi no yedda kadi oɗo jahmiyankejo ay ɗo ɓe jantaɗi fi jahmiyankejo wona jahmiyankoɓen tu yeddi ɗum en andi aljahmiya kamɓe hino finde maɓɓe nden ka hedde inde allahu e ka sifaji makko jahmiya kañum ɓe wi wonde allahu tabaraka wa ta'ala la isma lahu wala sifa o ala inde wala sifa kamɓe yunkiruna al asma'a was sifati ma'an ɓe yedday inɗe ɗin e sifaji ɗin fo kamɓe naya innu allahu no inne al alim naya innu mo inne al qadir naya innu mo inne al razzaq naya innu mo inne al aziz naya innu mo inne al rahman wosi a wowli ɗum hara nandindirimo e tagore makko ne o par ce que a innayi ɗum ɗo ko verre innete inna ɗum ɗo ko fleur innete wiya ɗum ɗo ko téléphone innete ɗum ɗo ko micro innete ɗum ɗo ko kaydiri innete ɗum ɗa ko ampoule innete ɗum to ko asama wiyete wosi a inni allahu kadi no mari inde ara ya nandindinimo e tagore nde ɓe ka ɓe yaari ɗum ɓe inni si tawi hawri a inni kadi allahu no mari sifa ayni allahu no mari yeeso mo mari juuɗe kanko allahu tabaraka wa taala mo mari gite ko nandi e sifa ɗin piiji o ara nandindinimo e tagore nde o a yaali an giɗa mari yeeso an giɗa mari juuɗe a yaali kunkullunto no mari yeeso no mari juuɗe wo an aynayi allahu no mari ɗum sa wowli ɗum ara nandindinimo e tagore nde par ce que no jeeya e jahm ibne safwan no addi noon o majjeniri taw jahmiyankoɓɓe yimɓe ɓen karmo koɓɓen ɓe maaki ko atti ardande yimɓe ɓen ko innugol ɓe eneyo en innayi allahu no mari ɓandu ka en innayi wala ɓandu o inni sen inni allahu no mari ɓandu ara en nandindinimo e tagore nden himo inni laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir ɓe inni o inni noon joni sen inni allahu ala ɓandu en fotti ɗum
tawi pellet jama on majjube ben jokkiri mo non Allahu ala bandu on sata o yaari non ha o inni awa yo non sen inni Allahu ala bandu e wawa wiide mo mari juude wo juude wona e ka bandu ala be nyo o way e nginna mo mari yeso wona e ka bandu ala be yo o way o wi en innay mo mari gite wona e ka bandu ala be ni abada o inni awa gasa kono o yeddiri inde Allahu den o yeddi sifaaji makko din o majjini kadi jama yerube o majjini be mu'tazila yanko en kambe be ari be inni بني الله نمرين لدي كم كوينتي العليم القدير الرزاق الرحمن الرحيم العزيز المجيد مني أو بني كون نون ولا صفاجي بوي سنجني ممر صفاجي رنان ندني موي تاغور بني كوين إنه عليم بلا علم كم كوينتي غاندو مولا غاندال عزيز بلا عزة كم كوني فولودو تدودو مولا تدونغال قدير بلا قدرة بينكو كم كوني مردو دولة كونو jan dolnudo kono wala dole kambe be tabintini athbatul asma'a wa nafaw wa ankaru as-sifat be sali sifati enen non ahlus sunnati wal jamaa wiwden Allah no mari inde Allah wi walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha o wi kanko Allah mari inde moƴƴi den noddiremo den ene si Allahu wiye mo mari inde enen en suusa wide wala inde en suusta dum ka aw kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko wi en wajhullah li wajhillahi illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la ma kanko inde mo mari yeso o wi kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram o wi heddo yeso makko gon kanko Allah ma kanko holli mo mari yeso aw kanko Allah tabaraka wa ta'ala o wi en wonde wana o banginiri non o wi yadullahi fawqa aydihim jungo Allah ngon no e sengo dow juude mabbe den na Allah wi mo mari jungo kanko Allah o wi bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha juude makko den didi ko fontide o okkayno o faalira okkirde no o muuyiri okkirde o wi en mo mari juude ka aw kanko Allah subhanahu wa ta'ala burdo en andude hoore makko kanko wi en ka qur'anare makko teddune o wi annabi Musa wali tusna'a ala ayni fiya nehe e sengo leyitere an harami do rentuma o wi annabi nuhu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina na kanko im wargite aywa o wi inna allaha sami'un basirun Allahu on ko nanowo ko o yi o wanginane mo mari gide ka aywa idan enen ngiden fibi Allah subhanahu wa ta'ala no mari inde mo mari sifaji joni non din sifaji makko tabintingol din hollali en nandindini mo e tagore ne wadi non sifaji din ko ala ma yaliqu bi jalalihi kono feppondiri e mangural makko ngal sinama Allah no mari gite didi den gite makko didi e gite meden den na goto de nanda kadi e gite tagore makko nden few ko ya tabintimmo mari gite didi honno de way kanko tun andi no de way de nanda kadi e tagore makko nden mo mari juude didi honno de way kanko tun andi honno de way de nanda e juude tagore makko nden mo mari yeso honno ngo way kanko tun andi honno ngo way ngo nanda e geece tagore makko nden ko wadi si tawi enen e waday isbatun bila tamthilin wa tanzihun bila ta'til odo ko qaida andado inda ahli sunnati wal jamaa isbatun bila tamthilin wa tanzihun bila ta'til en tabintina nay musifaji di o tabintina ni hore makko di nelaado alayhi salatu wassalam tabintina ni modin kono non en innata hidi way wasifaji tagore makko ne di serti famane en labbinay mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala kala ko innete namdugol e tagore nden kono non en boldinanta mo sifaji makko di o tabintinani hore makko e di nelaado alayhi salatu wassalam tabintinani mo famike
oɗo ko qa'idatun muqarrara inda ahli sunnati wal jamaa ithbatun bila tamthilin wa tanzihun bila ta'til famige aywa idan gon sengo ɗon waɗi noon konko ɓe wolɗon ko subhano masalan sen ndaari joni en inni yeeso kumpay kunɗa na yeeso kummari ko yeeso en inni heyɗa yeeso bareeru ndun fowna geece ko gootum oye fiya inni bareeru ndun no mari yeeso kumpay kunɗa no mari yeeso holli geece maɓɓe ɗen ko gootum ɓale pellet sen sifoto fi bareeru ndun ko innen ko yeeso bareeru ndun ka no mari ko wiya kono fi bareeru ndun heɓi yeeso ibnu adama heɓi yeeso ko geece goote gertogal no mari yeeso ka ala no mari kulaaru no mari yeeso bonoru no mari yeeso geece ɗen ko gooto ana gooto gertogal no mari kolli ka kolli maɗi e kolli gertogal ngal ko gooto kono ko kolli wiyete kaɗa mari ko noddira kolli gertogal ngal ala idan si innama allahu no mari yeeso mo mari honno ngo wayi kanko tun andino ngo wayi enen en sifotako ngo hino qa'ida meɗen on ka sifaji makko kanko allah subhanahu wa ta'ala goo kala sifa mo allahu sifi hoore makko en sifoto mo tabintinen mo kadi kono o ardino ala ma yaliqu bi jalali kala sifa mo nelaɗon alayhi salatu wassalam sifi mo en sifoto famade kala sifa mo allahu riwi e makko o inni o ala nelaɗo makko wi o ala en innay o ala kala no sifa mo allahu deƴƴi o innali mo mari o innali o ala nelaɗo makali mo mari ɓe makali o ala on ɗum watte en deƴƴey fame moƴƴa so mi inni masalan kala sifa mo allahu e nelaɗo sifimo kanko allahu en sifotomo allahu o wi yadullah jungo allahu o wi bal yadahu juuɗe makko ɗen ɗiɗi nelaɗo maki alayhi salatu wassalam walladi nafsu muhammadin biyadihi e wi jungo ka e wi'ay mo mari jungo kono non la nukayyifu wala nu awwilu wala nu mathilu wala nu aqqilu goo en nandindinta en innata jungo allahu ngon ko ni wayi susta wolde wala nu mathil en innata jungo allahu ngon no wa jungo kaari ngon en susta ɗum ko firqatul mushabbiha wawlata ɗum kamɓe ɓe innayi jungo allahu ngon ɓe fonta jungo maɓɓe ngo ɓe nan waywa ngoo ko ni wayi ɓe inna yeeso allahu ngon a yawan tigi no pooɗa yeeso mo ngo inna ko ni wayi mushabbiha enen en susta ɗum wala nu mathil wala nu shabbih kadhalika la nu awwil e watta ko asha'ira watta ko allahu innata jungo enen innen qudra wannan asha'ira kamɓe ɓe inni allahu wi'i yaduhu ɓe inni yaduhu jungo makko wona jungo faandagoy ko qudratuhu doole makko ɗin ko ɗum nanta ɓe inna bawɗe allah ɓe inna yadullahi bawgal allahu ngal fawqa aydihim noye sengo dow juuɗe maɓɓe ɗe ɓe innata sengo dow bawɗe maɓɓe ɗe bawgal na jungogoy bawgal ko doole ka haala pular asha'ira abadan ayal suufi si ɓe firay ko yadullahi ɓe inna bawgal allahu si ɓe ari ka nelaɗo makiɗo walladi nafsu muhammadin bi yadi ɓe inna mi wondiri on mo tawata wonki muhammadu no e bawgal muɗum ɓe innata jungo makko bawgal ko bawdi doole allahu non ɓurɗo andude hoore makko on o inni yadu jungo allahu wi wonde wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a e wawata huɓindade hayye hunde e fi makko sina yeru ko o muuyi kon o andini ka arde ngandi ko allahu o wiyete ko watti wandinde e nganda arde ngandi mo mari juuɗe are nganda ko watti wandinde harde andi mo mari yeeso are nganda mo mari yeeso ko yeru ko andini wo wonde andu iden ta en naatu ardinen haqqille meɗen den e dow wahyo famade moƴƴa idan ɗum ɗon ko misal ka hedde tabintingol ka hedde no riwugol allah subhanahu wa ta'ala kala ko riwani hoore makko en riway kala ko nelaɗon alayhi salatu wassalam riwani mo en riway go allahu riwani hoore makko tooñe ka inna allaha la yazlimu nnasa shay'an allahu tooñata hay e hunde wama allahu yuridu zulman lil alamin idan ko on ɗum wiyeten ko allahu on o riwani hoore makko sifa tooñe ka tooñata allahu wi en wama kana rabbuka nasiya joomi maɗa siforaali ko o yejjitowo enen kadi innen allahu on yejjitata ɗo noon no gasa goɗɗo heɓa iskal
wannan ayaje gono ari Allah wi wa kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Ako Allah tabaraka wa ta'ala wi inna nasinahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha. Ontiginna Allah wi inna nasinahum wa kadhalika al-yawma tunsa. O wi to wa ma kana rabbuka nasiya. No wirden non jogitoden tun qaida on ko wonde qur'ana bonkondirta abadan. Si a famali hotuka karmo ko ɓen ɓe famin wama kana rabbuka nasiya jomi ma siforali ko yejjitowo o yejjitata few ko waɗi noon mo jogiti tamamul ilmi yunafi mada annisyan ka wal jahala gandal timmugal ngal ngal riwa yejjitugol kañum ma e majjegol en tabintini ɗum ka waɗi noon kanko Allah tabaraka wa taala kanko woni al alim jon noon koko o wi to inna nasinahum e wa kadhalika al-yawma tunsa ko hon woni firu dum. Abdullah ibn Abbas tarjuman al-Qur'an habrul umma be maki wonde ma'na'u ka Allah wi don wa kadhalika atatka ayatuna ko wanani ayaji amben den ardunoma fanasitaha ay fataraktaha tirtidade wa kadhalika al-yawma tunsa ay tutraku fi nari jahannam. Waman ko waɗi noon so inni fanasit ko ni arduno ma ayaji amen ɗen fanasita ha yejjituɗaɗe enen tigi en bonkondira e joni e hoore men ene shirkayɓe ɓen ɓe yejjitu shirku no harmi ɓe yejjita ka ɓe andu no harmi si ɓe shirki waɗowo zina o yejjitu zina on no harmi si o waɗi zina ka o andi to zina no waɗi o tirti ayaje harmuɗe zina harminɗe zina ɗen o waɗi o tirti ka julɓe noddaɓe ɓe yo juulu ɓe nani hayya ala salati hayya ala alfala ɓe yejjitu julde no waɗɗi ɓe yejjitade ɓe accuɗon juulugol ka ɓe suumayi tawi ɓen ɓe ronki juulude ɓe yejjitu ɓe ronki horude ɓe yejjitu ɓe yejjita ɓe sali ay fataraktaha ko waɗi ɗon se ginni on tigi yejjitu ko ɗum fireten ɗon en inno e joni ɓurana no bonkodira yeeso tonkati honto ka hedde yejjitugol neɗɗo on jomi meɗen tabaraka wa taala o wi gomɗimɓe ɓe ginnuno rabbana la tu'akhidna inna sina jomi amen ta nangirmen si me yejjiti nelaɗo maki alayhi salatu wassalam e hadis Abdullah ibn Abbas wonde inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana ama stukrihu alayhi neɗɗo si yejjiti allahu nangitirtamo ko ɗo si nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki idha sama ahadukum فنسي وهو صاحم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه بما كسي قطر مو يجتي مو هوري ونيامي ولا يري مو يجتي hara yo timmin korka makko kanko Allahu nyammini mo yarni mo yoba tangal nyallaldo e jaka Allahu nangitirta goddo so yejjiti ka yo non gon wo wiirta to fanasita ha yejjituda den ayeje mi nangete hande dum no ayade yata idan fanasitaha ay fataraktaha accudade wa kadhalika al-yawma tunsa ay tutrak inna nasinahum ay inna natrukuhum fil adhabi kama nasu ay kama taraku amala liqa'i yawmihim hadha faminge ayo idan en tabintinay ko Allah tabintinani hore makko kon en elaado makko alayhi salatu wassalam riwen ko be riwani mo kon jonnon tammul ɗum misangal deƴƴen ko ɓe deƴƴi kon ko Allahu deƴƴi kon o tabintinanali hore makko nelaɗo alayhi salatu wassalam tabintinanali hore makko ɓe riwali kadi en tabintinta en rewata oɗon wonden arde ka Jahm ibnu Safwan majjiniri jama on ɗa innugol Allahu no mari ɓandu ka wala ɓandu aya qur'ana arali ha ande wiyen Allahu no mari ɓandu aya arali kadi wiyen wala ɓandu hadis arali wi mo mari ɓandu hadis arali wi wala ɓandu jahmiya kamɓe ɓe inni ko en inno Allah wala ɓandu ashaira kadi wiri non mushabbiha kamɓe ɓe inni woko be innin Allahu no mari ɓandu ko onno wirten mo mari yeeso wala ɓandu al sunnati wal jamaa ene wiwɗen en innata mo mari ɓandu en innata o ala ɓandu fi on ɗum aralika qur'ana aralika sunna Allahu ko wiyen ko en jokku ɗum ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ma alladhi unzila ilayna min rabbina alkitabu sunna famike wa nafsu shay Allahu no mari hunduko ka wala hunduko en anda
o ɓe goyna e wata inde wala hunduko wowla inde ngo wowla wi'en wala hunduko nane ngen inni enen ahli sunna en inna Allah wowlay ka o wowlira hito ka o wowlira haala ka o faala o konno no wirten wala hunduko wowla Cheikh Usaymin ɓe maaki hey ko jogotoɗa taw an siɗa faala fiɓude ko selli e Allahu ko ya jogito Allahu no serti e tagore makko nden fop ala ko waywa makko laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ko ɗum woni qa'ida asasiya ko ya jogo Allahu no serti e tagore nden few ala ko waywa makko go ɗiɗi yow jogoɗa wonde inna Allaha ala kulli shay'in qadir kanko Allahu kala hunde mo wawi wadde si a jogi ke ɗiɗo piiji ɗiɗi a majjata sengo hawla al asma'i was sifat ɓe maaki so on tigi inni honno wirten Allahu on o wowlay kono noon o ala hunduko ɓe wawi tabintinde ɗum goɗɗo wowlay ala hunduko wi en hino woodi ko wowlata hara ala hunduko en innal noon Allahu ala hunduko en innali kadi mo mari enen ahlu sunna ko wi ko en deƴƴuɓe e ɗum sabu honɗum arali ka qur'ana arali ka hadisaje yon noon ko honno woni dalilo goɗɗum no wowla hara ala hunduko eno leydi ndin Allahu wi yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka o haalaha kon boyyani leydi ndin hunduko yiyali gila fuɗɗiɗen nande tariha hay farba e wowlude o innali leydi ndi yaltini hunduko mum ka nanal karambol ngol inna awwala ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam thumma qala lahu uktub qala madha aktubu karambol ngol wi jomi ko hoddum mi winnata karambol no mari hunduko Allahumma e juude e de koyde al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun yalande dargal juude wowlay koyde wowlay honto hunduko juude won قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إذن ناقو ماري هندوكو تو وولت كا انفامينو أيوة ebe maki wonde وقد ينكر الجهمي أيضا جهمي ينكيجو هimo يدكري يمينه نيامو الله عندي كان بيني الله ولا يودي wala juude few jahmiya ko no wowliri asha'ira inni mo mari juude kono na juude tigi ko dole bawde den be maki wakilta yadayhi juude makko den didin non kanko Allahu holli jaka mo mari juude didi Allahu no mari juude didi si tawi en naari nelano alayhi salatu wassalam be maki kilta yadayhi yamin be maki juude Allahu den didin non ko nyaame to kadi sen naari on non hadith en naari hadith Abdullah ibn Mas'ud on ko al yahudankejo on arno o wi Allahu waday tagore hunde kaari nyalande jangal ka nyaamo makko o wada tagore hunde kaari ka nano makko nelaado on tabintini ko wowli kon don be tabintinani Allahu nyaamo e nano odo hadith mo jantidi joni kilta yadayhi yamin juude makko den din non ko nyaame obbe kadi no heba mushkila e dum to nyaamo e nano da nyaamo fop ko nyaame da nano e nyaamo Sheikh Usaymin be maki ka qawlul mufid sharh kitab at-tauhid kanyuma odo Sheikh Fawzani ka i'anatul mustafid sharh kitab at-tauhid be maki wonde hawtindirgol dum no niwi wo ko woni asli on ko Allah no mari jungo nyaamo mo mari jungo nan o hadith wiudo da kilta yadayhi yamin juude makko den didin non ko nyaame ko hollugol wonde kanko wallahu mo sirti e tagore nden o ala jungo wiyetengo ko ngodo buri dole ko ngodo loyi dole de ngandi enen sinama nyaamo kaari ngon ko buri hewde ko gonnon buri marde dole ka nano makko ngon ko gonnon buri jasude ko wadi hobbe no wodi be wawi willorde nyaamo ngon tawa nano ngo wata willade wobbe no wodi nano ngon buri marde dole hara ko gombe hirsirta ko ngolbe tappirta ko gombe windirta hobbe ko nyaamo ngon andi hara no wodi longo no wodi tilungo Allahu non kanko kilta yadayhi yamin de fopde mari dole longo ala ko dum firi kilta yadayhi yamin yani juude makko den didin non ko dolnude famike aywa be maki wonde wakilta yadayhi juude makko den didin non bil fawadili mojereji din
tanfahu ay tanfahu ma'na mudun tu'ti wa tamunnu juude makko de ndi bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha ay juude makko de ndi moƴƴereji din hidi okka dum don hide okka dum tagore makko den kanko Allahu jalla wa ala bemaki wa qul yanzilu al-jabbaru fi kulli laylatin bila kayfin jalla al-wahidul mutamaddihu ay do kadi ko mas'ala gobe addani en ay joni ka hedde aqida andi jaka no wodi ko duwade jangude ka andi jaka diina na jodagol tungindam hebama ko mi juldo lanni wodi ko duwade gandude parce que neddo hisoyi nyalande dargal woso yaadi e aqida selludo Allah wi ko yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha بقلب سليم القلب لا يسلم أبدا حتى يعتقد عقيدة صحيحة سليمة صافية برنده ندو هسي وسنده جوغي فينده سلوده كانا سمعنا الله لوي نيالande dargal goddo nafi mo wosi o ardi e bernde sellude khara himo jogi finde sellude jaade mari ko jange moja na jodagol pinna alhamdulillah on tijibinama ko juldo ajibinama ko juldo ko na jibinaka ko ahli sunnati wal jamaa go نازمان ودوادي إمام الأخضري تيجي بما كان ينك أخضري يوم أول ما يجب على المكلف كتصحيح أذكر بما كي إثبات إيماني بما كان يكو أتي وقت هذا مكو تبين تنقل قم إنانقل وجي بنا ما كو جلد بما كي كتصحيح إيماني سلين تنقل فين ما كوني فما نمو يا كبه جانجي أورو مسألة وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح أورو كاريكو صفة الله جل وعلا تيباغول مكو عندي نلارو عليه الصلاة والسلام بما كان حديث أبي هريرة رضي الله عنه سلو وند ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير كل ليلة wonde nela Allah tabaraka wa ta'ala o tippoto haka asama arano do jemma kala jemma si hendike tatabal jemma sakki torangal hadis selludo ken yonon do feddeji di jahmi yawi o oye do wawa gasude ambe be ni he Allah tippo ashaira be ni honno Allah tippo honno do wata woner be mari shubuhaji nda be ni senginni Allah tippoto e inne joni qur'ana no bonkondir qur'ana e sunna no bonkondir o sabu honnu Allah wi en arrahmanu ala al-arshi istawa kanko Allah mo towi ka hore arshi makko na sengo de wasama jedda bo do woni wonde qur'ana wi en ko Allah wuri towude sabbih isma rabbikal a'la Allah wuri towude ala ko buri mo towude o joni ko piiji didi wiyete si Allahu iwika dow ton o arika asama arano o ara konto asama uji jeegoji luttudi digo ara ko sengo dow makko di woni ne o inne he ara goddo woni sengo dow Allahu o woni kon aala hare boddi go dimmiten mungel senginni kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ardi e arshi makko o haraye bonniti kadi o paske no wi'a arshi makko o wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyu makko on tun jullere makko nden asamauji din jeddi dettete leyde den jeddi tumbe ka jullere makko ta dum no waywa sa detti PS wol masalan 50 ma 25 ka bogi ka borure yiru place ko dum detti don ko jonnon on kursiyu makko nden jullere kadi si bugama ka arshi makko haray nayo sa detti PS wol ngol 25 francs a bogi ka borure yiru place ko ngol detti don ko o jonnon ko honno on asama don e yaaj on honno arshi don e yaajude Allahu ardata e makko haaka asama arano do o heja dum o don kadi ara e wawata won wota munno sengini o acca woni arshi on do ton o ara o haray ko wi ko arrahmanu ala al-arshi istawa jata bitali o woni ga sengole arshi e shubaji mabbe de ko dum hebi be qaddamu عقولهم القاصرة على نصوص الشر بدتو
haqqille maɓɓe raɓɓiɗuɗe ɗen ɓe ardini ɗe e dow nassuji ɗin ɗum non woni wattaki ta ɗettu haqqille maɗen abadan ardina e dow qur'ana e sunna ko qur'ana e sunna wi wowin ko non woniri si a faami alhamdulillah sa faamal ɗaɓɓu ko faamin kono sa inni tun allahu wirini kono noon haqqille jaɓata ɗum haray a borrama haray on tigi halkike ɗum wattaki jon noon ko honɗum ahli sunnati wal jamaa kañum tabintini ko wonde Allah on tippoto pellet par ce que no jeeya shubha gomo mi yejjiti jantagol mo ɓe wi o sen inni jemma kala jemma Allahu tippoto wondare moƴƴa aduna o fof jemmintande wotere ka wonde onde so jemmini lagine ɗo jemma men o yahay tun jemmina kadi e leydi goo jemma o yahay ɗon tun kadi jemmina e leyɗe goo yaha ɗon tun kadi o waray Allahu ko tippagol tun jokki pasayi kala ko jemma sina jemma kamen ɗo ko jemma to sina jemma to ko jemma to tawi ko majje ko ndu kamɓe ɓe yejjiti koko Allahu wi kon inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allahu wi'uɗo e on arrahmanu ala al arshi stawa kanko woni ka sengo dow arshi makko o woni kanko Allahu wi'uɗo e on kanko wiyete al a'la ɓurɗo towude on kanko wahyini e nelaɗon alayhi salatu wassalam yo nelaɗon humbitu en yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul layli al akhir wonno wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha jonno gondu marden ko waɗen ko yen gomɗin ɗum ko honno Allahu warrata sama'uji luttuɗi ɗin kanko andi kono ɗo hiɗen andi fusto wata sengo dow makko kanko ɓuri towude fof kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ka dow arshi makko himo ka arshi makko o tippotole ko honno non o gerdata haqqille ma daɓɓe ɗen fewndo wahyu on arno e nelaɗo ma kano he jomi ko honno gerdata ɗum ɓe landino ɓe landaki jibrilu ɓa ari nelaɗo landaki ene jibril jomi a wilan hunde kaari kono mi famali ɗum wonno ɗum way ɓe waɗali nelaɗo mba jangani ɗum sahaba ɓen ɓe landitino ɓe landitaki sahaba ɓen jangani tabi'ina ɓen ɓe landitaki hanko ɗum arata ɗo naada haqqille maɗen e wigol no ɗum ɗo wata wonde jonna yon qissa goto mo cheikh usaymin ɓe janti emo tigi e nde deftere wiyetende makaidu cheytan ɓe inni wonde iblisu alayhi la'ana yande gore cheytanuji ɗin arno taymo ɗi inni menen mi yii ngalaw e ma o wi honɗum ɗi inni si karmokojo maayi a waɗay feeto molanago har ɗa welti moƴƴa ono si jahilun maayi neɗɗo majjuɗo ɗum arano amma siko jiibe yiɗa ka lawol a haajata on waɗi iblisa wi cheytanuji ɗi yoɗi jokkumo ɗi jokkimo ɓe yehi o ɓe yehi ha ɓe ari ɓe tawi insan jahil jahlan murakkaban yata'abbad neɗɗo majjuɗo no rewa Allah subhanahu wa ta'ala ɓaɓe hewtiɓe tawi mo tinniɗo moƴƴa e dewal ngo on tuma iblisa hewrimo o hewrete iblisa inni miɗo mari landal ɓa haray tigi tigi on ɗa wakkile rewgal Allahu miɗo mari ko jiɓinmi o neɗɗo on wiɗa wawi landade andi da'iman aljahilu yasta'jilu su'al o dari o wi iblisa wi min mi nanu goɗɗo no inna o yawi hin wo Allahu no wawi ƴettude asamawuji ɗin jeɗɗi landi asamawuji ɗin jeɗɗi wi hin o ɗetta leyɗe ɗen jeɗɗi o watta ɗon pelle ɗen o watta ɗon canɗi ɗin o watta ɗon leɗɗe ɗen o watta ɗon malaika e yimɓe e jinna e kala tagoreji ɗin fof o naada e nder wofonde wotere fof heƴa ɗon o yamijiti ha o wi as-samawatu as-sab'u wal arduna as-sab'a wa man fihinna wa ma fihinna wa ma baynahuma fi baydatin wahida o wi ɗum fof e wofonde wotere o inni Allahu la yastati'u an yaj'alani ana wahidan fi bayda o wi Allahu wawata waɗugol mo kanko tun e nder wofonde nane moƴƴade o wi Allahu wawata ƴettugol mo kanko naada mo e nder wofonde kanko mo heƴude wofonde fadla noon ɗiɗo fof iblisa inni awa o ɗetti cheytan way koye ɓe yehi o wi ndaare hoɗo ono rewde Allah subhanahu wa ta'ala yashukku fi qudrati rabbih mo sikkiti e wawugol joomi makko Allah no wi inna Allaha ala kulli shay'in qadir innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wi oɗo ko rewata Allah ko ɗum nafatam ay hunde ko
koyɗo no rewde allahu kanko mo fiɓi no wodi ko allahu wawata dewe makko jaɓete jaɓataake o yi oɗo ko haqqille ɗen ardini eno tanawo ɓe kontini ɓe yaaɓe tawi gando karmo kojo molanaɗo iblisa wi no mari landal o wi lando o landi sifa landal ngal karmo kojo inni mo an ko ɗum sikkitiɗa anga jangale qur'ana ne ananali allahu wi'i inna allaha ala kulli shay'in qadir ananali allahu wi innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun mo wawi ɗum mo wawi ɓuri ɗum mo wawi kala hunde iblisa wi may ɓe yehi ha e lawol o wi ndaare noon oɗo no andi joomi makko mo rewirde allahu ala basira o kadi ka woni wo o etoto fita jama o majjo sifa o si maayi haray miɗo andi islamu on hattike ɗon diina kan hattike ɗon neɗɗo mo tata ko sorijo molanaɗo o si maayi mi waɗa e feeto oɗa noon si maayi ko jiibe wanno mi gaynino mo hettude ko rewata joom makko ha jon ala en o yitanaji ardingol haqqille ɗe aɗa si faami idan o yajabu allahu on tippoto honno tipporto a anda ko non o tippoto ko non woniri o tippoto en anda honno tipporto wa qul yanzilu ljabbaru fi kulli laylatin bila kayf ayi bila kayfin na'rifuhu cheikh usamin ɓe maki no waɗi kayf dey no tipporto kono enen en anda ko honno tipporto jalla alwahidu mawni kanko allahu goto on almutamaddihu on mo tawata ko mantuɗo hoore makko mo tawata ko yamirɗo gomɗinɓe ɓen kadi yoɓe mantumo kanko allah subhanahu wa ta'ala o tippoto ila tabaqi dunya attabaqu lugatan ko alghita assama'u ko ghita'un lil ard ko nete attabaq ko udda o mbaalo men yo noon assama'u no wayi asama no wayi tawi ko o mbaalo leydi ndin ila tabaqi dunya mana muɗum ila sama'i dunya asama aran hon ɗo yamunnu kanko allahu o moƴƴora bi fadlihi ɓural makko ngal fatufraju uddite yolɗine abwabu sama'i dambuɗe asama'uji ɗi wa tuftahu ɗe uddite kanko allahu jalla wa ala yaqulu o wi'a ala mustaghfirun e ala insinotoɗo e oɗo waktu sanga tawata yimɓe buyno pooɗita cudda ara jangol ngol no wifa on tigi pooɗita cudda tawa hay mo waloduɗa ɗon si a ɓantike a tawi o gaynino ɗettude suddarde a waɗa mo guy e ɓanniga suddano ɓannade suddoɗa gila dow ha ley ara iblisa no ari no so wonsinama a waali andi nelaɗo alayhi salatu wassalam yande go ɓe landano wona abdoulah ibne masud ɓe makiri noon o ɓa ɓe landama fi rajulin yanamu llayla kullahu la yusalli lillahi raka'a o ɗanto jemma on fap jemma on fof o juulanta allahu hay darnde wotere nelaɗo ɓe maki dhaka rajulun bala shaytanu fi udhunihi e riwaya go bala shaytanu fi udhunayhi ɓe maki on ko neɗɗo noon nde mo waalo iblisa coofay ka noppi makko ko ɗum addata ngamelo makko o ɗanto ɗo ha wiya salatu hayrun min annawm si o hawto noon eɗen jaɓa iblisa coofa ka noppi men ta hande a wata immade jemma sa juuli geeƴe juulu yeru ko wawɗa juulde ko gila ka geeƴe salmina ko salatul leyli yeru ko juulɗa ɗo wa kontete juulɗo jemma ta hande a wata immoyade law juulu ɗon faami nge jon noon fewdo on sanga ɗon ko sakkitoral jemma o adi sa fecci gila ka nange nge muti ɗon ha ka fajiri on ferata ɗon ƴettadin sa'aji ɗon feccaɗi pecce tati feccere sakkitornde nden ko on sa'i ɗon allah subhanahu wa ta'ala tippoto o lando si ala insinotoɗo torotoɗo yaafuye o yaafa yalqa o hawra ghafiran e yaafotoɗo woni allah subhanahu wa ta'ala haforowo wa mustamnahun khayran mustamnah ko ala wazni istif'al al istimnahu ko talabul manhi al manhu huwa al ata woni dokkal wa mustamnahun ay wa talibun wa sa'ilun al ata'a e torotoɗo dokkal wa rizqan e arsi khayran moƴƴere wa rizqan e arsike fa yumnahu ay fa yumta o okke faamike on ɗon sanga kanko allah subhanahu wa ta'ala o yalti e o landoto ko hombo woni torotoɗo mo on sayo okka mo ko hombo torotomo yaafuye o yaafo on tigi
hombo tubata rutto kam makko waccana on tigi wari on don saa neddo no hani etade o heba e makko haysi ko minitaji 30 di o rewi jomi makko tabaraka wa taala du'a no jaabo mojja e on don saa mojja o janto inde Allah subhanahu wa ta'ala be maki rawa zaka fillike dum don wonde Allah won tippoto on saa adon qawmun yimbe be tawata la yuraddu hadithuhum ruttatake hadise mabbe abada no fillike dum be ruttatake hadise mudum sahaba be nelado alayhi salatu wassalamu duudube no fillilu duudube wa ala ra'sihim abu hurairata radiyallahu anhu be maki ala hey ndo ko harfu tanbihin findintingol mana kala wel sindido hey khaba suyi qawmun yimbe be tawata kadzabuhum be fenni ben don wiwbe be wonde Allah tippota ko harabe fenni ben suyi bi mana mum be hayri ay khasiru wa qubbihu be kanina makadi mana wa qubbihu be kanina ma ay fi mabbe on boni be woni yimbe majjube yimbe be andanda hore mako o nyibe ndo ko hunde ne tawata ko nde hanude wattude ile mudum moƴƴa أري نكتفي بهذا في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى غدا نتابع بعونه جل وعلا هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا والكسل كلا والبي والإبانتل